umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe yinhle ngoba ngcwele. Isandule sesihlabelo somthandazo wesabatha isihlabelo senkumbuzo isizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Umshumayeli ngikhombile ukuthi afunde umthandazo engambonanga ukuthi kanti akabhinqile lapha nje basilapha nje bonke abashumayeli babhinqile yena yedwa kuphela ongabhinqile manje njengoba efiqiza nje simcela intethelelo nakuNkulunkulu kamthethelelo ukhiqiza ngenxa yokuthi simfundisa umthandazo ongafanele simfundise ingakho bekhona indawo yabefiqiza khona somcela intethelelo nakuNkulunkulu naye ukuthi uNkulunkulu amthethelele ngoba lo mthandazo afanele uba ubhimbe uma ubhimba ufiqisicala kusho lezwi mafune kufunde kahle ngofundi ukhiqiza manje ukhiqize nje ngoba uvela kaphelele sentethelelo loNkulunkulu menkonkosi amen ngaphambi kuba singene endabeni sabe inkonzo yala ekhala emphefumulo khona ngifuna ukudlula kuko bantu abaNkulunkulu engibuka kuyiphutha engibuke namhlanje ngibuka iphutha kodwa kuhlale ngibona kodwa namhlanje ngibukela kakhulu khona abantu abaletha izimbuzi ezokunikela amazinyane impela lawa namasonto amathathu ezela angibonile bafikela ukuthi babeze abamabili ngathi amawele angazi ukuthi ngempela izinyane imali linobisi esiswini usukunikela ngalo ukujima unikela ngezinyane nawo lazi ukuthi ngeke umhlaba ulidle ekhaya kwawela bese uzonikela ngalo unikela abantu abasenkingeni lizokwazi kanjani ukuthwala lemndeni namacala angaka izinyane linobisi esiswini lokwazi kanjani ukunikela nje umshumayeli uyachaza ibhuzazana kuna ngesibhuzazana osungasihlaba usikwenza umsebenzi ngaso maqhuma kodwa lesingakalandelwa hayi izinyane elincela lawa nje ngwabonile lapha ngithi awu4 ahlukene kabili ahamba lawa manje akhala lapha anobisi esiswini anamasonto amathathu mabona akaqedisha inyanga kodwa nanka lapha ayanikela cela ke abantu baNkulunkulu lokho baqhamisise kahle ukuthi mawenza into uzokwenzela abakilimi usukhetha into egulayo uzothetha amacala okho bakho uthetha into oyibona ukuthi uzothi ifike ebhleni bifa lento ishiya uninga la nishiye khona uzofikise ngoba ikahle nakuhle amen sizo ngena ke manje inkonzweni bantu baNkulunkulu yala ekhala emphefumulo kulomzi wonyazi owakhe kade lo mzi kwakade waba khona izwini kodwa wawulinde ukuthi kufike uyazi emhlabeni bese uyavula lo mzi ulinde igade elikhulu lasezwini unyazi lezulu mayibonge inkosi lo mzi ke abantu baNkulunkulu kuthiwa kukhuluma abantu abathunywa abantu bakubo ukuthi bakhulume ngokuthi abantu bakubo batheni ngalomzi khona nje babelapha
alikhulumi iphutha ungakhulumi into eyiphutha okungeyona la utshele laba bantu igidi ezingaka zabantu utshele into engekho amen khuluma into okuyiyona yona oyithunyiwe ungayijobeleli ngokunye wena ukuqama ngayo khuluma into nje oyithunywa abakini ukuthi abakini bathe ngalomuzi fika uthi noma amakhosi asebuhleni bamaNazaretha atheni ngalomuzi mayibonge inkosi lokho kuphela ufuna ukukhuluma ngakho hayi amaphutha uma ngabe ungathunyiwe musukhuluma ufisa ukuthi nama ngisukume cha sukuma ngoba uthunyiwe kulomuzi ukuthi uthunywe into ayisuthi kuyoba u3 ngapha isukuma ize ngapha eduzane lethunyiwe ize ngapha ukuze ikhulume njalo umshumayelo uma kukhona into ayiphethe yena uyoguqa hlabelele fika umbhobho kuyena anqamuka ahlale endabeni nomkhokheli ngokunjalo noma ngabe ubani othunyiwe ubagxotha umfundisi naye amakhona athunyiwe uyoguqa ahlabelele mase kufika umbhobho anqamuke ahlale endabeni inkosi yosibusisa amen maNazaretha ayingcwele enkosini lona okhulumayo umfana kaBiyela entabeni zasendanguko enkosini bakaBiyela amen njengoba ngilapha abantwana benkosi izokhuluma ngendaba enkulu ekhala emphefumulo ngithe abantwana benkosi ngisehleni bamaNazaretha njengoba kade kuJulayi ngibona ngikhona lapha ekhala emphefumulo ngathi silaphana emotion siyasebenza uma sisebenza laphana emotion sibaningi ngendlela esimangaliso uma sibaningi kakhulu abantwana benkosi siphethe nje amatingi namafosholo kuyambiwa sekushaya isikhathi-ke sokuba siyamenyeza kuthiwa sinyukele phezulu uma senyukela phezulu sengibona lapha phezulu komosha kunetraki leli traki ngicabanga ukuthi amatraki awu-10 uma leli traki ngilibuka uma senyuka sithi sizaphezulu sokuthiwa sinyukele nawonke amathuluzi aphansi besemosheni la mathuluzi ngabona sesiwathatha onke la mathuluzi siwafaka leli traki leli elimhlophe uma ngithi ngiyabheka udrayiva wetraki ngibona inhlasuthi yamasibisi nathi lapha emva kwami ile nhlasuthi iphethe igiye yona ezodrayiva letraki uma le nhlasuthi isusa letraki ngithi ukuhamba kancane yavela itraki yasuka nje ngelikhulu ngesikhulu isivinini yayongena phakathi emosheni isiphathe kabi lento yazenzela nje ikhathi zantathu lokhu siyibuka lento uma sithi siyaphuthuma siya emosheni siyabuka lesizwe ukuthi ayilimalanga ngani sithola umfowasibisi akalimele kodwa inkinga khona itraki ngendlela engeneka ngayo emosheni efana abe ngomthetho ulimalile lo muntu uma sithi siyazama umsiza sengibona lapha phakathi emanzini kunendoda ehleziyo hlezi le ndoda yenebe le ndoda uma ngithi le ndoda siyayibuka ithi le ndoda cha ngibona lo mfana ehlela zinkinga nje imina ngimfaka kule ngozi angena kuyo ithi-ke le ndoda ekuphileni kwami emhlabeni ngaba neqala engalenzayo elabanzima kakhulu emndenini ophilayo nasemndenini olele phansi kokuthula emhlaba ithi-ke le ndoda ngabulala umfowethu ngoba inhloso yami ngangifisa wangena umkakhe ithi-ke le ndoda njengoba ngihlezi lapha nje ngaxosha umndeni wakithi olele phansi kokuthula umhlaba wathi umndeni umuntu njengami obulela umuntu emhlabeni akahlali nathi ithi njengoba ngilapha nje ekhalo mphefumulo ngizolindela abazukulu bami ukuba bezongikhipha lapha engithe khona ithi-ke le ndoda njengoba ngilapha nje into ebuhlungu kakhulu umzukulu wami okhona lapha akanake nje lutho akazi nokwazi ukuthi kwenzakalani ngami ithi le ndoda njengoba ngimfake engozini nje impela uma engabhekile ngizoqhubeka futhi ngimfake kwenye ingozi ngoba inhloso yami ukuthi engibone ukuthi ayithe khona kangihlezi kahle ngikhuluma kahle abangikhuluma ngomuntu okhona lapho futhi naye ngamfonela ngamtshela umfowasibisi ukuthi cha ake simelele yandoda yakubo ngoba lapho ehlezi khona abantwana benkosi uyayibona ukuthi indlela ehlezi ngayo isineminyaka ihlezi lapha yami ithi njengoba ngilapha nje ngibheka ukuthi umzukulu wami kuba uyena ongisusa lapho engihlezi khona sengathi abantwana benkulunkulu ngasikhumbula kaManase nathi abantwana benkosi
esingababona bakithi uNkulunkulu uzokukhumbula amaNazaretha kancane kancane abantwana benkosi undlela angabulala abamkhonzayo. Sonke abantwana benkosi uNkulunkulu uyogcina esikhumbule amaNazaretha begcine bekhulumile nabakithi besho abakhona bahlezi kanjani. Singcina abantwana benkosi ngicela ukuxwayisa amaNazaretha njengoba siyelethe abantwana benkosi imbuzi ekhala umphefumulo siqaphele iy'ntambo amaNazaretha. Siqaphele abantwana benkosi iy'ntambo imbuzi olethe ekhala umphefumulo uqaphele intambo oyiqhunge ngayo kule ntambo iyaqhamuka kanjani ngoba kungenzeka mntwana uNkulunkulu uzonikela ekhala umphefumulo ebese ushawa intambo okhunge ngayo imbuzi ozonikela ngayo. Thola ukuthi intambo yantshontsha lapha yantshontsha khona. Intambo uma yantshontsha abantwana benkosi imbuzi ngaba yinto eyisibusiso kodwa uma intambo yantshontsha abantwana benkosi leyo mbuzi ayisenayo isibusiso leyo mbuzi leyo. Isoba neqhashaza ngoba intambo ekhungile intshontshiwe. Ingakho ngiyagcizelela abantwana benkosi ukuthi uma ulethe imbuzi ekhala umphefumulo sengathi zonke iy'ntambo abantwana benkosi esikhunga ngazo iy'mbuzi zethu asiyithengele abantwana benkosi esitolo zibe zintambo ey'hlambulukela bonkosi. Inkosi kusenikuzweni. Amen. Igama uTempilo isibongo wanqubana ngisiwakashabisa Phamisize Tempile. Phamisize. Kiba yokhabala zangalo. ngisiwakashabisa ngaphathi kwenkosi uShabesi. Ngengaboniso lapha ungathi ngisekhaya. Uma ngisekhaya ngimepha ngiyacela lapho uqhamuka khona ukhokho uza ngemoto eyiveni uqhamuka uzongena esangweni ungathi usuka lapha ekhaya emphefumulo. Uma ezongena esangweni esezongena nje eza ngemoto ngemuva ohleli ngemuva emotweni uhleli nembuzi emhlophe. Uma esezongena esangweni bese memeza kakhulu athi zodwe lokhu memeze kanjalo waze wazongena ekhaya ehamba ngemoto eyivini wafika wapapha necele wase ehla ejabule wase ehla wehla nembuzi wangathi nje umuntu nje ojabule ngempela. Wase siye isibonaniso ngingaboniswa sona ngingaboniswa ngisekhaya erondweni. Uma serondweni phela nje ugcwele erondweni uTempile uthola abantu abangasekho bonke bapha iNazaretha. Tole nje konke nje ney'ngane nje impela yasonto ungathi inkonzo wasisi. Uma kusonto khona nje inkonzo nje impela sijulile nje impela kuyasonto. Wangathi unoshembe lapho uvele uguqa khona umkhulu kasithandaza ngosisi uguqa khona ushembe. Ushembe bayiguqile khona angibuke bese angiqhweba angibiza ngesandla ngihambe ngifike ngiye kuye. Maningi oshembe baba, ushembe banamagama abo, usho baba. Ushembe uyazi wezulu. Ungathi umguqile lapho uvele uguqa khona umkhulu kasithandaza ngosisi. Ngihambe ngiye kuye. Mangifika kuye ngifike ngiguqe khona. Wangathi ubuso nje ngikhanda lapho wangathi ubuso wangathi uzongidlebela endlebeni. Waphosa igiye phansi wangathi uyangithuma ushembe ngithuma kaguqa. Ungitshengisa isikhiye usithatha naso isikhiye lesi ozofungule ngaso lapha kaguqa. Uyovuka ungene khona lapha kaguqa uyobona isaka lempuphu u-10 kg. Lelo saka lelo-ke uyofike uliphakamise uyobusa ubona abantu bakinike lapho. Ngathi sengihamba sengibheke khona kaguqa ngahamba endleleni ngiyibuza ngithi ungani ushembe ekhetheni. Wathi esinye isibonakaliso esandelayo ngingaboniswa sona wangathi nje impela sisekhaya emva kwendlu khona ngimi noshembe. Uma ngimi noshembe lapho-ke ungathi ushembe uyangixoxela ngixoxela ngokukhosi uthi ushembe ukhuluma ushembe ukuthi yena uyabazi ukukhosi ukuthi basuke lapha. Wathi emveni kwalapho-ke wathi selapho-ke wathi wangathi qhamuka umfana wasekhaya ongaphansi kwami wangathi uzobiya kushembe. Bayithi uzobiya kushembe uzobuya ngabantu abangena esangweni. Uzobuya ngabantu abangena esangweni abangena abaningi bangamaNazaretha nje bebahle ngempela behlini. Bangena abaningi kungathi umcimbi kuya sengathi umcimbi nje laba abaningi nakhona. Bonke bapha iNazaretha walokhu bengenile nje bengapheli lokhu bengenile nje impela. Ushembe atshela umfana lo wangathi umthethisi uthi ngisitshela abantu abangenayo esangweni ukuthi
ogogo mabahlale bodwa ukuthi namakhehla nabahlale bodwa. Wangathi uShembe uyasuka ehamba uyoma phansi negceke. Ungathi uzenzela yena. Kwasesinye isandla isibonaliso. Isibonaliso akusemboniswa ngilapha ekhaya lemphefumulo khona ngiguqile lapha engikhona. Uma ngiguqile khona ungathi ngisaba ukuzokhuluma lempopini. Emva lapho kwasekhuluma izwi lathi hambe ekhaya lemphefumulo uyokhuluma empopini. Ngakho konke uShembe sekubonise khona kadulele ukuze umndeni wakini uzophulukiswa. Inkosi kusise baba. Konke kusibelizwe. Nizama ukuthi niyibuthi inkulumo yenu ningahlazeki. Ngiyamcela uNkulunkulu asepheni unyazi. Igama lami nguMeluyise ngokwadubazana endabeni zasoluli ngaphansi kokhozi kwaNkulunkulu. Ngenye imini nami ekuqaleni kwami uNkulunkulu unyazi wezulu wangifundisa umsebenzi awenza eMose. Simcelile sathi kuphakame sayizwa uNkulunkulu. Usoneze umbombo nomyeni kaSuku. Uthe ekuqaleni kwami saselapha ngakulola donga loya. Ukhona umunye ubaba esisebenza naye la kodwa lapha kwasekungathi uselele ubheke phezulu. Isisu sakhe sesiqhaqhiwe la ngathi exercise. Mangisibuka isisu sakhe la ngaphakathi sivundile. Khona umshumeli kaJiya la ngasekhanda esibakhona enkasuthi ukhumani ipolisa. Waseqhamuka ngoShembe emlala eduze kwaqhamuka amanzi abomva ngathi yigazi. Kukhona nomhlabathi la. Umreqhamuka amanzi ebese inkasuthi ukhumani nomshumeli bexova lento ngathi udaka bexove. Bekhipha lokho kuvundile esiswini salomuntu befake lolu daka bekhipha befaka kanjalo. Ubese ngibuza umshumeli ukuthi mfana uyawazi nomsebenzi owenziwa lapho ukuthi ngabani. Ngathi ngase ngiphendula mina noma ngasakhumbula ukuthi ngaphendula ngathini kodwa ngabheda. Wesethi umshumeli hayi mfana uyabona umsebenzi owenziwa la umsebenzi onyazi wezulu. Amen. Wathi kwesibili sesibili sibonakaliswa kwakungathi ngilapha ezansi ngasegedeni lenkasuthi. Waseqhamuka umshumeli uSimamane. Uthe mayiqhamuka wayesethi uyabona amasila kulomuzi. Singakhulumi noma yini. Inkosi ibusisene kuzwini. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu inyazi lwezulu. Bantwana basezulwini ngilapha ngokaMshumayeli ayi ngento engiyibonile. Siza kumama mesibona. Ngikhulumile nje kuMshumayeli la ngelinye ilanga wasethi ngiza ngenze sure ukuthi ngikonze yokuqala ngiyasukuma lapha. Ayibona Nkosi. Bantwana basezulwini ngizocela ukwenza ithuba mpushane noma ithando bayini. Ngike ngakhuluma ingane lapha yagula kakhulu. Uthengele ilanga waseqhuba umuntu omdala kuye. Mayiqhuba le ndoda sase siba nokuhilizisana ngoba yayingafuni ukuzisho ukuthi iqhamuka kulo ubuhlangothi. Ngoba umuntu uzala abantu ababili. Ungenza ukuqhamuka ekhabonini noma iqhamuka kithi ngayibuza ndoda wakabani. Ngoba lengane iyomshana wamagubane mina ngowahla ngobe phansi engoleni ngaphansi kwenkosi uMavundi. Ayibona Nkosi. Emveni kwalokho yasigcina isikhuluma ukuthi yabahlobo eyakithi. Uma ikhuluma le ndoda ngithi mina awufunani ke ngoba lengane sencane. Ithe hayi lo muntu mdala kakhulu. Sazosebenza naye kakhulu. Lengane ngalesiphatha ifundo 7. Yadropa esikoleni yayiyeka isikole. Ngayithatha ekhaya ngayiletha la eThekwini ngoba mhlawumbe ngiyabele sele sengizoyifundisa la yafunda la kule isikole esingale kaMashika Sikhohle igama laso. Ka-N. Manje kuya lapho kumina ithi hey baba lo muntu angihlupha uthi nje wangimehlisa ngimenyusa ngimsaphi. Ngase ngizama la ukushisa impela inkulu. Uyafunda phela umntwana. Ingane lesekinsi waphela ngokufunda emhlabeni. Wasekuthuleka. Wathi uyafunda wabuya sephethwe zibhongo zonke insuku. Wahlala phansi njengamhlanje phansi.
Engqoke abantwana basezulwini uthi lo mntwana uzolapha. Uthi uzolamba la kulelizwe uhambe lapha. Uthi umshumela majiya ngelila nalabo bantu basezulwini labantu abangasekho uma befuna ukulahla imithwalo yabo belahlela kuwe. Abasho balahla imithwalo kuwe kodwa bayabeze bethi thina sizokwenza into enhle ukuze uthathele imithwalo bese bekushiya kanjalo. Zingakho namhlanje zangoma ekwathiwa siyahlola namhlanje awazi izinto ezisebenza nazo uyibuza nasanga basukuyiseni siyosebenza kwenziwa yini. Abantu balashobana emva kwalokho ngila noMajiya sifezingane ngemuva siyaxoxa uMajiya ukhuluma indaba yokuthi la siyakhona kunabantu abahleze esigodini sosizi. Labantu abahleze esigodini sosizi abasathanda ukuphuma khona ngendawo ngoba sekuyindawo bafana nalento ekuthiwa izingqongqojele esekuyizona eseyibusha eseyiphethe abantu. Wayexoxa nje uMajiya le ndaba wayexoxa uma ngifike ekhaya ufika ngixoxele ngibona exoxa nje waxoxa uMajiya. Ngelinye ilanga ngimtshela ukuthi ngabuya ngizomtshela nje uthi leli ilanga lalela baba la siyakhona. Uthi la siyakhona kunesigodi sosizi. Uthi lesigodi sosizi baba masakhiwa siplasterwa. Uthi sihambe yoshole phansi sibe kwaSankuluzo. Uthi umuntu uma ephuma khona ethi uzama ukuphumela ekhaya phakathi lesigodi sosizi uhubulwa ayoshayisa phansi nalokhu bathini bajo ikabade mayese lapho phansi abesethatha ikabade elijikijele ekhaya ethi anginaliwe mina. Uthi mawaliphosa lekabade egcekeni uthi eseqala usizi kulo muzi. Wayinto enhle kimi le. Wasethi baba wayeseyesile ndoda baba uyathi mina mzukulu mawufuna ukukhuluma nami uthinta indodana yakho ushisa impepho ngiyofika. Kwasekuba yinto enhle kimi. Mangifika la wavuka ngiphoqa uMajiya. Wathi uMajiya akekho umuntu ongenile ezulwini obuya zokhuluma emhlabeni. Ngaphoxeka ngoba mina nginenhlanhla nje ukuthi umuntu uzokwazi ukuthi manginenkinga. Ngaphoxeka wamubi impela uMajiya kimi ngoba manje sekhuluma into engasayizwa kahle. Kodwa abantwana basezulwini la ngiyakhona kuthengele ilanga sikhona nje sekhaya. Wasethe baba ngasasihamba siya emalungeni kithi wasethatha ubhushu amaqebula ukuzana amaqebula lihlahla ngazwa itshelo kwani amaqebula afa umhlalo akhulume naso athathe aqebula afa umhlalo qala aqebule akhulume naso aqebule ukhuluma naso uthini isihlahla ngiyambuza adala baphela isihlahla mawulentoza uyaxoxa na uyacela usuthi njengoba uyokwenza le nto fanele iphumelele. Usiyabona umuthi engangwazi ngokwenzuba kwakuyinkinga kakhulu mawumfana. Uyabonga sewushaya uvalo. Umuthi lo uthi mawuphalaze ngawo umfana. Uma neqhamusi siyatshela abantu ukuthi uthandana nawe ngasi. Kodwa inkulumo yakho ngasuthi uwole ngasakazeni. Kodwa ke ngilabo abantu abasezulwini ukuthi mase sihamba naye usethi baba yimi baba kunomuthi abangikhombisa wona. Ngithi mina uthi bathi lo muthi bengase ufale esitsheni somuntu ezodla kuso noma ngawuwasha ka7 lo muntu ngekaza adabula kafa. Wasekubuya kimi ukuthi hawu uMajiya nje wayithe Nkosi kusenezwile. Igama lami nguNtomfuthi wavilakazi kwelamakade. Bangale ngibuyile. Sondeza umpopho mntonyeni. Ngibuye sengihambile emhlabeni angazikhona kodwa ngibuyiswe ingilosi yomkhazi. Sondeza kancane. Laba sepheni abangayigqoki uMnazaretha. Isizathu salokho ngijikela umndeni ngeqiniso langayikhanda emphefumule engibatshela lona. Uthe kuzoba uJuli sizizwa enhlanganweni kufika umntwana ozalwa uDade wami. Uthi nomncane ngaphunyelwa yingane manje bengihamba kuthiwa nginamabhabhisi into zami ngifuna ukugeza. Ngithi mina ayilayikhaya asisawenzi umsebenzi ngoba silinguthi sihambe siyogeza umndeni ekhaya lemphefumulo. Athi
umndeni uqhamuka kimi esenjalo ethi sasimthande saphila kodwa kandawo unjena hamba ngamnikela umalume wathi umkakhe wahamba wangena ezulwini akakwazi yena lokhu uzothatha abantu abahlalisa emsamo besezulwini futhi ubaba wakhe waziwaphupha omkhulu egibela ikarisha elimhlophe engena ezulwini ngathi mina iyaphambana noma mina bavele kumina kanje ngathi mina phela sengithe inkonzo yaNazaretha nami angiyisanga kwafika bona bathi bacela ngobathethela amacala wona lawo wathi hayi kunjalo impela umkhulu wayenjalo wayengahambi ngoba namaphumela asafubuya khona wayesebaqedile abantu kwanguyena lophela uthe isokala lomntwana wahamba wakuba wakhe ngoba wakusaphuma ekhaya akafuni umndeni wathi asifuni noma sibone bakushuthi khona izinto ababazenza bahlaba-ke bayenza lento ngahamba ngayinhlanganweni ngangenisa umdedelo ngabuya ngayesabatheni lokuqala ngabuya kwathi ngilele ngabona engathi ngiyahamba mengabe ngihamba ngifika endaweni engathi iwumfula nomfula bayawela abantu bawela ngebridge nangithi ngiyawela liqashula ibridge ngamameza ushambuya zezulu kwaqhamuka abantu ababili kwakungowesilisa nowesifazane bangidonse ngiphumele ngaphandle mase bathi abanye wena ngithi naye ngengisawela njengoba seliqashula ibridge ngangena emfuleni ngasizwa ushambuya zezulu kushuthi ngisofa ngoba abantu babecwile bengaphumi lapho ngaqhubeka ngahamba nendlela le ndawo ilihlane akukho mbiza khona lutho ngikhamuka wakhuluma ngisho isihlahla uthi uthashe ngaso sithi suka kini waqhamuka nenkomo yathi inkomo ufuna ubisi lami iza ngey'mpondo ngathi ngiyabaleka ngathi shambe ngiyasizwa ngangikiyephi waqhamuka ubisi selibekiwe ngathatha ngayijijela ngalo inkomo ngaqhubeka ngahamba waqhamuka abantu abafishane ngathi amayikhoyikhoyi ababengiciba ngafika ngimeza ushambe banyamalala labantu ngahamba kuthela ngifika khona ngifika endaweni engathi umfula nomfula mkhulu ushunqa intuthu engathi sekuseni ugcwele amaNazaretha ngendlela eyisimanga kule ndawo kukhona ukhona ngibona ngithatha lolu khulu ngiliphathe angibuka bathi lo mama wenzani wazi lento ayithathayo ukuthi yini mase ngathi ngiyakhala athi wakhona umkalo wendlela uyasebenza badudula abantu nami ngithi hayi ngifuna ukubona umkalo wendlela njalo ubona esikabalelweni ukhulunywa ngayo umnikazi wey'mali engangifuna ukumbona kuthi kahlala phansi mama uzofika kubona bese kuyisikhathi sakho hayi ngihlale lapho bese uqhamuka unhlanzi wayigqoka ibhuloni nesipho bese khothama kumina ngathi ukhalelani mama ngimbika inkinga engibhekene nazo nasekhaya yathi ayithula mina singonhlanzi ngithula ngishambe umkalo wendlela uthi usakuzwile ukukhala kwakho kodwa sukuma uhambe ngithi mina hayi angihambi nami ngifuna ukubona umkalo wendlela njengoba kuthula athi hayi hamba mama sesizwile uthume mina ngoba ubhizi kakhulu ngeke akwazi ukuza kuwena yazi ukuthi yini oyiphethe ngithi mina athi ubhoko langiphathwa umkalo wendlela eqala ukuhamba kuleni yathuka ngithi mina hawu ngiyaxolisa ngibona ehlela bengazi ukuthi yini athathe bese nqinisa nendaweni engathi njengayo ucingo ngiqhubeke ngihamba bese ngihamba ngihlangane nomntwana kasifo sashona ugane athi ufunani ngithi mina hayi angazi ngiyahamba nje nami athi wozala ngikhombise yini eseniyenza ngilelizana ngithi mina senzeni angazi lutho athi uyabona ukuthi silindile engathi ngikhombise iy'ngane zingabaqoqo nabangabaqoqo noma bangabaqoqo ngithi ndawoni phela enhleli yona athi sejele abanye baboshiwe iy'nsizwa ziboshiwe bangakuthi ovilakazi-ke labo izinto sethu bovula silindile ubukhuluma kahle nje uthi usuye ekhaleni bekulosikela ngithi kunjalo ngoba vele imbuza iy'mfiso engikhokhelile ayesithatha ungikhokhelana ngoba ngiyahamba ngiyamalume ngenza iqiniso elishiwo ekhaleni bekulo umshumayeli athi fane utshele umndeni ungahambi wena athi kanyazi lento nenza ngoba uzobuya nozokhala loyaba usize sikulo hayi kuthi khona lapho kade ngiphupha umba wakhe engazuthi uyangibamba uyangiluma uyangihlephula namantombazane akathu okubuhlungu ngoba lamanye amantombazane akathu amakhosikazana engathi khona into abangibhixa ngayo ngilo ngiphaphama nangiphaphama ulimi luvukela egcwele umlomo akhulumele umlomo usujijekile usubhekela ngawo umhlangano hayi ngivuka ngiyakamereni ilawula baba ngoba singaya ngokuhlala njengoba umhlangano zile ngithi hamba uyobahlungu ngasayashashada sakhona athi kanzenda ngithi ngibhubha usibanibani ngisho udadewethu uthi ufuna ukungikhombisa ngoba ngitshela ukuthi ngihlambile ngithi ngiyinazaretha kanti ngiyathakatha athi khotha amafutha namanzi hayi ngivele ngikhale ngiquqa ngithandaza mase ngiphaphama ey'nsukwini kufika yena
ngigijima eshembe kodwa ngiyathatha ushembe umuntu uzongenzelani ngithi mina-ke hayi ngilinde yena kushembe so esibone-ke yena nalo shembe engithembele kona ngoba mina uthe usuka lapho ngezwa kuthiwa umfana wakhe uthembe enye imbuzi wa-27 abantu abadala kusuka bamhlaba ngenhlamba washona kade ngqotshwa nje kunesonto lesithathu lomhlanga ngabe ngisayemhlanganweni ngaze ngaya sesiyova kuthe ufika intombazane yakhe yathi mancane sibabane udutshuliwe uthi uma wena futhi ucuphile ngomuthi ukalele insuku mangabe ungafisa ekuthela le ngishinkabi ongangokuthi sekeziwa nesemzini wakho lahlala khona ukuthi biyo bafuna indlela ukuthi bazongena kanjani ngathi mina anginandaba ngenze ngithunywe umndeni yami noshembu ngiyazibezela ngithembele kuyena ngiyofa mangabe ukuthi ushembu uvumile ngendlela yami isingisi okuyona engithumile kuphela nje ngimile ngeqiniso lasekhaya emphefumulo ngeke ngize ngibaleka wathi ngcono baleka ngisabela impilo yakho mancane ngcono yemapondweni emzini wakho ukuthi uyocasha kancane ngathi ngeke ngize ngiyenze lokho nayizona ungifonele wathi mancane impilo yakho isengcupheni kuyaziwa ngisho imoto kamkhwenyeni wakho we-escort mina ngumalumalo ogane wagodoza inkosi engiphethe umzimela Manazarethe kuthe kuzoba uJuly ngomhla 1 July ngilungiselela ukuya emhlanganweni kuthe kuzoba umhla 1 mabeleni njengothona kusho Manazarethe ngomhla 1 July khona ibhizi okwathi khona ngomhla ka-30 ekhaya ngaze ngale ithi ukufika emhlanganweni ngaze ngahamba ngomhla ka-2 kuthe ngomhla ka-1 kade ibhizi kade ikhona wasifona ingane yami ekhaya yathi wema awubuke phandle ukuthi uzobonani ngase ngivuka kule ndlela engilele kuyona ngase ngithatha okugqoka ukuthi ake ngiphume ngibuke phandle ngithe mengiqala ngivula ikhethini ngibuka phandle ngabona kukhona umuntu wesifazane eManazaretha esegcekeni ebusuku ngathi mengame ngibuza ngithi mina hawu ngase ngiphuma ngiphuthuma kuyena ngiyebuza ukuthi uzofunani ngalesikhathi ngase ngibuya ngikhumbula ukuthi ngabe ngigqoke iphini iparodo ngase ngiyelelise ngimbuzile ukuthi uzofunani ngoba akazange khombise ukuthi khona umuntu ememeza ngase ngihamba ngiqhubeka ngihamba ngemhlanganweni ngithe mangabe ngemhlanganweni ngoba bekade thatha inhlabathi yethuna likagogo bekade simpihla ngoJanuwari wasefika uyazi wesulu lathi besikhombisa umuntu okuyena yena ogangayo phakathi kwaleli khaya ngokumbonile okokuqala kwakuthiwa ngizela ekhaya emphefumulo ngibone ngilele ebusuku kwathiwa njengoba ngigula kangaka khona into ephambi komnyango endlini yangenhle ngathi mangabe ngithi ngabe yini leyo ngoba ngiyagula ngwasikwenzani ngase kufika ukuthi mina ngithi enganeni ngizoyimba lento othiwa phambi komnyango la endlini yangenhle ngoba ngiyagula ngabe sengithatha into yokumba Manazaretha ngathi mangimba ngafika kukhona ibhikile eziboshwe ngoplastiki wesikwa eziphekiwe ezifaka umuthi ngathi mangimba ngalezo bhikile waseluthi unyazi wesulu wahamba uyebonga ekhaya emphefumulo izona bhikile lezi ezigulisayo Manazaretha ngasinda lapho ngizimbili ibhikile ngaba namandla okuzimba ngoba ngavele ngathatha amanzi abusisiwe kababa unyazi ngaphela ngathi yathi ingane unganani sibize umuntu mhlawumbe onjengoba umshumayeli umuntu ozokhuleka kuqala ngeke uvele umbibhikile lezi ibhikili zibala umndeni wasekhaya lapho engikhona kwaBhodoza ibhikili zo-8 mina nomndeni wami nobaba oyingane sibawu-8 ekhaya ezinye ziboshwa amakhanda lezi ezinde ziboshwa amakhanda ngocingo engathelo olukagesi eboshwe phezulu emakhanda zasongolezo kwathi lezi ezinye kusho ukuthi ey'bala abantwana bami ngoba nginabantwana abawu-5 kusho ukuthi lezi ezinye eziwu-5 zavele zangaboshwa amakhanda manje ngasengilokhu ngisho igenge yasethempeleni ukuthi ake sihambe siyekhaya emphefumulo oze washaya isikhathi somhlangano ungaphumelelanga ukuthi sihambe lokhu ngibalinde ngase ngithi kulokhu ngeke magenge ngiyahamba ngoba mina nginenkinga ngisho ukuthi Manazaretha ngizobonga phakathi kwekhaya emphefumulo ngoba umuntu oganga kwaBhodoza simbone ngamehlo ngiyamazi nokuthi ungabani ngicela ukuthi ushembe amqhube njalo ukuthi njengoba ngambona
ngathi sengigibela ngiza la wangibuza ukuthi usuyahamba emhlanganweni ngathi sengiyahamba abasebenzi bomuzi kaBhodoza abasale bebethela mina sengiyinyangeni yami ebuhleni unyazi lwesulu waba sebheka le wasuka lapho wawungena esitolo ngangisedinga intombi ngicela uNkulunkulu wasephakameni njengoba ngila ngiyafa yimsipha ngicela ushembe mekukhona bakaBhodoza noma bakanxumalo abahamba nemsipha ngicela ukuthi mase ngihamba ushembe azangikhumbula iphela amen. Ngiyayikhetha inkosi yasephakameni. Ongcina lo dadewethu. Bantwana baNkulunkulu ngicela ukusho lokho. Uhlengiwe lo wakwaMpontshane eJozini inkosi yami uNyawo. Ngiqala la ubonakala ngiphuphe isibonakaliso ngaphupha umqalo wendlela. Ngaziba ngigula mangihamba nobaba siyohlola kuthiwa angithwase. Kuzoba namhla lokho angizange ngize ngithwase. Kuthe ngelinye ilanga nje ngeza la ekhaya ngafike ngisasebenza ngaphindela emuva ekhaya. Kuthe mase ngiphindelile ekhaya ngagula endleleni ngangithe ngisazophinda ngibuye ngizosebenza ngoba kumnandi ngagula ngaphunywa amathumbu umzimba wonke kodwa lamathumba awavuthwa. Ngithe mase ngisekhaya usisi wami wangithatha wangijova ngahamba ngolala kwakuyisabatha ngisuka la eThekwini ngiya ekhaya. Kanti ukuphupha kwami ngiphuphe imvula ikhemeza ishaya kancane ngabuza ukuthi imvula isho ukuthini bathi kusho ukuthi inhlanhla. Uthe evikini elilandelayo futhi ngaphupha ugogo wami engilethela imali eningi ngephilo. Hayi kuthe mase kulandela elinye futhi iviki ngaphupha ugogo wami engilethela impahla ngalesikhwama kuthiwa iPlumendi. Ungilethela izimpahla ezinhle nesikhumba esishukiwe esicwebezelayo esenkomo. Uthi lesikhumba lesi inkomo igama laso amase avutshiwe. Ngaleso sikhathi ngiyagula ngihambe ngiye kumuntu obonayo iNazaretha. Katani ngane mfana. Ngithe mase ngihamba kwavele wathi lo mama kwakuyisonto wathi cha mntana nami ngithathe imali yakho wena ikhona into ephuphile ngathi yebo. Wathi hamba uyokwenzela ugogo wakho umemulo. Ngakhala ngathi ngoyithathaphi imali. Wathi ngingithathele usukuma uhamba. Ngasukuma ngihambe ngikhala eTexini ngiyadayisa mina ngidayisa amaphinifa ngenza imvunulo. Inkosi kusisafisi. Siyabonga bakhonza abahle basezweni amazwi amahle nakuphila eswaphiwa abantwana babantu bethunywa umvelqange unyazi lwezulu bethunywa imindeni yabo engaphesheya kwethuna. Sisenkundleni lapho uNkulunkulu ehlambula khona imphefumulo yabazali bethu. Le nkundla ila sivumela khona abazali bethu ngoba ngaphesheya kwethuna inkosi yamaNazaretha lithethe icala lenziwe emhlabeni. Ngakho konke kuyothethe emhlabeni ingakho abafana bakaJakobe baze bakushicilela phansi ngemihla yabafundisi babo oMateyu ithi okuboshwe emhlabeni kofe kuboshwe nasezulwini okukhululwayo emhlabeni kofe kukhululwe okukhululwayo emhlabeni kokhululwe nasezulwini. Ushembe ubuyisele lelizwe ayifundisa abantwana bakaJakobe waletha inkundla emhlabeni lapho khona sizohlambukela abazali bethu.
ngicela uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha unyazibezulu afihle umngane bami angiphe belinye singakaceli ukuthi umfundisi asiphethele inkonzo asibuyisele yona izofisa ukudlulisa na ukukhuluma ngilekelele ukukhuluma kade kukhuluma okuvuselela mina nawe ukuthi lokula emhlabeni wazi ukuthi awuzange ngentando wayihla nonyoko kodwa ithi inkosi yamaNazaretha ilanga lokukhanya ngaphesheya kwethuna noma abantu abahleli esihogweni noma bahleli ezulwini isihogo bayabuthana bese bebhunga ngani ngisemhlabeni bese kuthiwa bese bewucela-ke isipho ezulwini ushembe kumvelinqangi ushembe kumvelinqangi unyazi lwezulu kule mihla esiphila kuyo amen emihleni yayizolo bekuwuthiko lenkosazana amen phambi kwakuthangi bekuyinkosi inyanga yezulu emandulo bekuyinkosi ilanga lokukhanya ekujabukeni komhlaba bekuwuthiko bekumqali wendlela ibona-ke umvelinqangi lapho esikhuluma ngabo ekeke ogugwa kubo obaba noma omkhulu bethu nawokhokho bethu bayocela isipho sasezulwini isipho sasezulwini umuntu mina nawe mayibonga Nkosi ngicela-ke uNkulunkulu angifihle umngane bami ngevesi yelibeleni laphuma laze lashona basemandulo laphuma bazala bafike emhlabeni ngoba nawo sewuzele nabo bazalwa laphuma laze lashona badlule emhlabeni bengakwenzanga okulungileyo nanamuhla kusenjalo ngoba babengazange bakwenze okulungileyo nanamuhla kusenjalo lokho abangazange bakwenze okulungileyo benze okungalungile nanamuhla kusenjalo kusaqhubeka imikhuba yabo ababenze emandulo laphuma laze lashona bazala baze bafa bengakwenzanga okulungileyo namhlanje kuzele wena kuzelwe mina angazi-ke noma mhlambe siyongena enedebeni labo nathi njengoba sizelwe senze okungalungile lize lishone ilanga size sife senze okungalungile siyoba amadlozi anjani ey'nganeni zethu soba amathongo anjani njengoba bona beyamathongo anjani namhlanje sithwele umthwalo onzima ungasukumi phansi mase bevuka emathuneni beza ngokukhulu ubuqili baphikisana nemvelinqangi athi umvelinqangi bekaloku yena owakhe umuntu abeke kwakhe okuyimikhuba yakhe akuhlobise namhlanje uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha efikile simbona ngokwenyama wena wasendulo kade wabakhona kodwa ngokweminyaka iyahlangana mhlawumbe amakhulu amabili nento kodwa indle empisholo isondile ayinalutho iyadinga eswela omkahle othwele omkahle odayisa umndeni wakubo omkahle ophila ngokuqili bayincosana baphila inhlanzeko kunjengomuzi umuntu aqhosha athi mina
ngakho umuzo omuhle awufunakala umuzo omuhle umuzo ofunakala ohlambulukile mayibonga Nkosi umuzo ohlambulukile ngisho ngaba wakhiwe ngobumba mawuhlambulukile wakhiwa ngobungcwele nangezithukuthuku zakho uhlambulukile ungalweli ukuthi ufuna ukwakha umuzo omuhle ngoba nomajiyo othwele uyakwazi ukwakha umuzo omuhle futhi iningi labo lakhe imizi emihle kakhulu ngoba vele imali bayithola ebuqilini basasebenza umsebenzi owenza okhokho babo emandulo lapho umalaze kashona bengawazanga okulungileyo kwakhala kububulwa uma silalisisa kahle into ekhulunywa yilo mntwana wade khuluma uthi okhokho bakhe bafika kuye babethumba abantwana bekhupha umolokazana uphuphume izisu ngoba befuna amahlule befuna imbuku ukuthi kwenziwe ngazo amakhubalo nentelezi namhlanje sekwabulawa ingane ngoba kufuna ukwenziwa abaluzi lelo kuthiwa nathi samanazarete siyayithanda hambani lapha kumajiya unabaluzi bazofika ageqa amagula kho magula bazowageqa bazobetshela ngemkhuba yemoya engayona yasezulwini uthi ushembe bantu bami into engiyizele emhlabeni mina ngithunywa okhokho benu ngashiya izulu ushembe washiya izulu lakhe libukhazikhazi wezemhlabeni ezweni lokuqili namanga nenkohliso kodwa ngesikhathi edabula izulu nomhlaba lalilihle laqala ukubonakala ngesikhathi kushaywa lendoda eyayisebenza nombelinqange uLucifer yathi mayishawa yehla kunencwadi sengayikhohlwa ikhona eBhayibhelini kaLuka uthi uSathane washawa wehla wezemhlabeni waqala ukubhimba ngaleso sikhathi amadoda ayekhona ngemihla ukuthi uLucifer esahlele ezulwini umbelinqange esahlonipha enza umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela yasezulwini abantu babengoni babengaboni ukuthi uNkulunkulu ingakwazi wabethi ibongo wathi abangoni ngalutho labantu ngoba babehamba kahle phambi kwamvelinqange kodwa ngesikhathi kubhimba leya ndoda eyayilusa ifa lasezulwini inyanga nelanga yathi mayivukela uNkulunkulu njengoba namhlanje sekukhona ukuvukela kwaNkulunkulu yathi mayimvukela yaxoshwa ezulwini yayisiqanganisa athi uyabona shembe uma ufika emhlabeni ushumayeza ukulunga abayisihlanu singashumayeza abayisihlanu bubi namhlanje ububi bukhona ulandela umuntu wena uthi uthanda uNkulunkulu uyakulandela ububi ngoba umubi uthanda lo uthanda uNkulunkulu kanjalo-ke namadlozi ayamthanda lowo muntu othanda uNkulunkulu kodwa manje inkinga yabo mabeza kuwe beza ney'thixo zabo bayasaba ukutshela iqiniso ukuthi wemntanami azange edlule ethuneni sahamba la emhlabeni khona incwadi ngithi incwadi mangaphazami incwadi kaJobe 8:8 kuba nje khona insizwe sheshayo ukuthi angijabulele yona ithi-ke inkosi yamaNazaretha bantu bami ngesikhathi le ndoda ishiya inkosi ezulwini yafunga yathi inkosi yathi shembe yothi uphike ufundisa ukulunga sifundisa umubi le ndoda akikhona sihamba nayo iyabukeka futhi nezwe lihle ishumayela kahle ihlabelela kahle isina kahle yenza kahle konke yinhle futhi ngaphezu kwazo zonke iy'ngilosi yayilaleleka futhi nangesikhathi sezulwini iy'ngilosi zayilalela yona le ndoda akuyona yafika yaphimbisa okhokho bethu ngesikhathi yehla la baqala baphambuka okhokho bethu ingakho ushembe enomthandazo ihlabelelo zala eNazaretha ziwumthandazo ingakho uNkulunkulu esibuza ukuthi bantu bami ziyekeni lezi hlabelelo iminikwa omajiya abayithandayo hlabelelani lezi abayikhanga ngoba ziwumthandazo ngaphambuka endleleni ngangena Fumana
okhokho bethu ngesikhathi kufika le ndoda izobabhimbisa emhlabeni bangena ehlazweni laqala izwe labuna namhlanje simhambile ezweni lababa nobabamkhulu ngamanga nje ukuthi izwe libuyile akhoze libuyele umuntu libuyele lezo imbodle embili ey'ntathu ezile ePhalamende kodwa iningi lethu sina siyahlupheka ngoba abanikazi bezwe ababoshiwe ethubeni abekho ndawo ngeke bakhulule uhulumeni bawukhulula unyazi mayibonga inkosi ushembe wayesakhela lomfula ikhala emphefumulo abantu abami uzani sibamukelise ngethemba sizokhucula insila yabo funda baba Joel 8 verse 8 khulula izulu ngicela uMshumayeli baba umsebenzi wakho kubela ukuthi uMshumayeli khulula izulu ushemba ngesikhumbula izulu ayesibuze ezulu enza phambili hayi baba nobamkhulu nokhokho wakho nokhokho kanyoko nokhokho kayihlo bese uthi impela sengihlakulile ukhuluma ngengane zakuthanga ezayizolo labo bantu ekhuluma ngabo uthi ushemba ngesibuze izulu enza phambili uqinise hayi lezo zizukulwane zaphambili sifuna koyise baso funisise koyise baso welathina singabantu nje labokhokho bethu ingane zayizolo lezo abazi lutho ukuthi lekukufa khona egcekeni ukuthi ingane zibe yondilwa uqhibuke abathakathi qhuza noma nenyanga zidabulaphi abakwazi lokuthi kuqhabukaphi lokho konke lokho iy'nsuku zabo emhlabeni ziyisithunzi abakadluli usethuneni base yisithunzi basashalaza la ingakho sesibona iy'thunzi ngokwesintu ekuthiwa nali ithunzi kasibanibani lolu sibanibani loku liyaluza la egcekeni akadlulile bayizithunzi khona la badlulile ethuneni ithi inkosi ilanga lokukhanya sekusho inyanga yezulu ukuba thina siyibonanga sibone inkosi inyanga yezulu uthi bantu abami yakhuluma inkosi yathi kunabantu abaningi inkosi yathi indlela ekhaya idlule ethuneni kodwa khona abantu ababhajwe ethuneni iminyaka eyigidi abadlulile ethuneni bahlabele iy'nkomo nobhusenti nodomane iy'nkakhayi zigcwele iphahla lendlu ligcwele iy'nkakhayi zey'nkomo kodwa kufikile kuko lokudla akufinyelelanga kuwo ukudla kudliwa izilwane ukhokho wasendulo wayewumthakathi owakhandla nje abafana amadoda endulo asendulo ayethezele nesithembu agcine sekhanda abafana ayeke iy'ngane zabo labo bafana bayababusa namhlanje ekufeni ibona babacindezelayo bathi ingane yakho nje uthe kuyelela kushembe waziwe nangonkulunkulu wona wadala thina wazasitshengisa unkulunkulu owamkhonza wena bakhumbula usifa usho ukuthi keloshe nemkhumbula kakhulunkulu uthi-ke ushembe lezo kudla nithi niyakupha bona nipha abantu abangenziwa into abaphucwayo mawukhokho wakho uthi walethela wena kusho ukhokho wasendulo bathi lethela wena ondlilwane zakhe lezi abhajwe nazo ethuneni abadlulile ithi inkosi umuntu akadlule ethuneni ophethe ithixo lemthwalo uyazi ngisho umuntu okhohlelayo akadlule ethuneni umuntu odlisiwe akadlule ethuneni umuntu omthukile othukwe ngenhlamba akadlule ethuneni uma phela kuyadlula ngabe okhokho bethu badlula abadlula emathuneni babhashana ngemuva kwamathuna ngoba imizi yabo yoniwa obabekazi bethu bazalele emakhaya bayingcolisa imizi baduke okhokho bethu abangumsindo baxoshe bazulwini usho njalo uGumbi obaba abadala njengengqondo lezi phambi kwethu obaba uNtombela mhlawumbe bazomazi uGumbi wafa ngo-1972 uma esefile uGumbi uyahamba ngemihla yenkosi inyanga yezulu uyahamba uGumbi uthi ma esehambile umphefumulo wakhe uqhamuka ingilosi iqhamuka ebuhleni bamaNazaretha uthi afike yamthatha umphefumulo wakhe uGumbi yandiza naye yathi ngidulwe inkosi inyanga yezulu ithi wena buya emhlabeni ngoba iy'ngane zakho akekho ozoyigada ozoyihlanganisela amakhoba namakhaflithi ngakho-ke uthi ushemba uzobuya emhlabeni awuzukuhamba kodwa uthi ushemba ngihambe nawe ngiyokuxhumanisa nabasezulwini ngoba khona izinto afuna ukutshengisa zona uthi yayisilula ingalo ingilosi yalula inansuka yaphendula ingalo yamthatha uGumbi baphuma naye uthi uGumbi uphefumula umuntu uphume ey'nzwaneni nami-ke ngiyakwazi lokho ngiyakhumbula ngisekumfanyana nami ngiqala ukungena umganga ngashawa woqonda abekuthatha bamile egrawundini yoqonda bakushaya ngazuthi bashaya ibhola bakuphahlazela amawisa bakufaka imkhono nathi basishiya bethi sifile uthi-ke uGumbi
ilapho engabuka khona inyanga yezulu ungayazi vimba umphefumulo wami ucindezela ngeteku ufuna ukuphuma yawucindezela ngoba ngigqoka iteku uthi ugomba umphefumulo womuntu uphuma etekweni uphuma enyaweni uthi wabona umphefumulo wakho uphuma ezwaneni uthi wawuthatha ingilosi yanyuka nayo uthi uma benyuka bemkhathini wahlangana nengilosi eqhamuka ezulwini uthi ukubingelelana kwakhona wawukuthi udumo walube kuyenza izulu nomhlaba athi omunye makube njalo uthi ayisima lengilosi ethi qhamuka ehleni kunyanga yezulu uthi ayisibuza athi umuntu kaNkulunkulu niyaphi nalo muntu wathi hayi ngithunyiwe nalo muntu kuthiwa ngiyomtshengisa ukuthi ngale kwethuna abantu benze njani uthi ayisithi-ke lengilosi cha ukwazi wena ngoba usebenza umsebenzi wasemhlabeni ingilosi mlethe kimi uzohamba naye wathi kuthiwa kabuye ithi inyanga yezulu akabuye ithi le ngilosi eqhamuka ezulwini nami ngithunywe inkosi inyanga yezulu inyanga yezulu ayisemhlabeni ngalezo ngikha yakhe ngo-1972 isemhlabeni nale ngilosi ethunywa iqhamuka emhlabeni kuzoqhamuka ezulwini ithi ngithunywe inkosi inyanga yezulu mayibonga inkosi mayibonga inkosi sikeze sicela ukuthi masila ekhaya lomphefumulo asiyeke ukucabangisa izizwe zethu nemikhuba yethu ngoba okhokho bakho bazolalela ngawe okhokho bakho bafuna inhliziyo yakho inamathele ngoba wena ubalalela nje ukuthetha kwamacala ukukhuluma kokuthethwa kwamacala mayibonga inkosi icala lithetha lapha emhlabeni lithetha ngaphesheya kwethu ithi-ke inkosi ithi-ke uGumbi badluli wayesehambe ibali ihoko wayesetshengisa ihoko zonke wayesethola esodwa kwaqhamuka indoda egqoke isundi yathi mina ngomubi wathi mina ngifuna ukuthi Gumbi ngiyakwazisa Gumbi ukuthi umuntu uma efuna ukungena ezulwini angene ezulwini umuntu onomfazi oyedwa kufanele babe nabafazi ababili noma bathathu uthi-ke kodwa uma ufuna abafazi bobacela limi ngoba mina ngabawile ensimini yaseideni wathi uma ufuna amakhosikazi bowacela nini ngoba mina ngabawina ensimini yaseideni uthi bese kuqhamuka ingilosi sithi ungamlaleli lo lona wayesebenza ezulwini uguqula imithetho yasezulwini ungamlaleli woza wena sikutshele wathi wababona laba bantu abaphuma la uthi wabona udwendwe labantu phuma ezulwini wathi wabona labantu abaphuma ezulwini lolu dwendwe phuma ezulwini uthi abakokansizwa abakokantombi babangumsindo baxabana ezulwini bathi abakantombi Nkosi omajiya basingcolisile basela ngemvelo yabo ingane ethu bengazange bazisiwanike yona kusemthethweni uthi labo bangamajiya bathe yethi ingane ukuba suka umsindo uthi bakhishwa ubhombele ezulwini awubanga umsindo ezulwini laphumane nolungizalenteni emnyango ithethele amacaleni uthi njengoba bona bephuma nje bephumela ngaphandle kwezulu baya ngaphandle kwezulu bayobhunga lento yabo bayocabanela ngaphandle kwezulu uthi uyabona iy'mbongo zikaShembe njengoba kuthiwa uzinqamula dwendwe zisogweni uthi wethiwa kanjani ingilosi ngoba walishiya izulu babona ukuthi ezulwini lakhe bayaphela abantu ngoba kuyoniwe emhlabeni abantu sebelahle inhlanzeko nobungcwele ngoba kwehlika uLucifer wafuna ukubonisa emhlabeni abantu babelungile emandulo ayikho insizwa yolumuzi womuntu ayikho insizwa yangena nesibhonzi nomuntu ma kuthiwa kwenzekile yayinelwa ijozi insizwa mebona ingane yomuntu yayinelwa ijozi ngekhathi zophuma namageba ifike yashintshwa udlungane kandaba uShaka wathi uShaka wakwenza amabutho wathi cha iy'nsizwa ziyaphela mazibulawa ngoba zayigwetshwa kwakhishwa amabutho abeke la uthi wona mfana wona umuzi wendoda bese phikhiza ngoyisa phikhiza ngoyisa ngoba kwenzela ukuthi basaba abafana bangayoniza amadoda ngoba inkolo yabo yayithi ma uthathe imbewu yakho ayithele emzini wendoda uyayingcolisa indoda ingakho ngokwesintu yayithiwa indoda ayiphumi iye emdlalweni ayiphumi yohlangana namadoda uma ingane imithi egcekeni akuphumi ngisho ithebe uma ingane imithi egcekeni thina-ke iy'nsizwa sihambe simithi imizi yamadoda asibone sibulala imizi amazulu emizi yamadoda uma umfana wakho emosha umuzi wendoda awuboni umntwana ubulala umuzi wendoda wongela njani ezulwini uma ufuna ukuya ezulwini lona lomndeni ulibona kanjani uthi-ke uShembe bantu abami usethi kuGumbi ithi ingilosi uyababona-ke lapho abantu abaphumayo bonke baya esihogweni
bayohlala ngaphandle kwezulu bashumayela imfundo incwadi ngifunda incwadi engibhekise kumfundisi nakuyayifunda kodwa mdala kithi ngizokhuluma nani sithume nani ukuthi sifunde incwadi kule incwadi eziyifunda ukuthi ngaphandle kwezulu khonani ifebe nolundini nabamntwana bathakathi nezangoma nenyanga ngaphandle kwezulu uyabona leyo into yasezulwini le ubuthakathi nefebe nemngoma neminyanga nayo yonke nemkhunkulu nayo yonke into akuyo into yasezulwini engaphandle kwezulu okho bethu koma bekhishwa ezulwini bephumela ngaphandle bazonqomana nani nalezi thixo bese besishaya ngazo bese sithi into yawo angathi uma udinga nakushanza ngeBhayibheli ngaphandle komuntu nazaseqinile uyazi iBhayibheli isihlabelelo sashem iBhayibheli noma umshaya ngalo kwabhala nomqingo ubhalela abafana abajawo kodwa ayumshaya ngehlabelelo kodwa mase udiniwe usudlulele ungazi umshaya achaza ngawo obhaliwe ilona iBhayibheli lethu alike linye isihlabelelo funda bawo Insika zendiyakho alifunde kahle bawo Insika zendiyakho mayidumise uJehova nemnyango wendlu mayidumise uJehova ngiyabonga insika zendlu yakho abakuba yisho amadoda yona izinsika emzini wendoda nemnyango wendlu yakho mayidumise uJehova iminyango wendlu yakho ababonye olume ngobunyoko uyena uvula iminyango indoda ihlala lapho emsamo ilinde njengoba nangokwesintu indoda ayigijima bovula amasango indoda fanele ife fanele ihlale iyinsika iwuhlaka lomuzi asisho ukuthi nabesifazane abafa kodwa indalo ukuthi bona baba lapha emnyango babhekele ubaba ukuthi cha baba umuntu wasekuthini hayi mtshele ukuthi angekho abantu baba mayibonga Nkosi mawuyingozi kale ifisikhali ngalo indoda iphuma yemkhona izinsika zendlaka amadoda lawo isibongo sikayisho mayidumise uJehova neminyango yendlako esabokanyoko komalume wakho ngoba lemndeni yombili lezibongo ziyahambisana zombili uma kukhona ukutefa kwesinye impilo izotefa ingakho kuthiwa ngesizulu khona kwesikayisho khona kwesikanyoko lezi zinto ziyahambisana ngithi sinamahlombe amabili Amen. ayalingana malitshelile kunjani lo muntu masitshelele ihlobo ukhubazekile khona ukukhubazeka ingxoxo ikhubaza impilo yomuntu nomsindo ukhubazekile abalingani ngakho kwadabuka-ke ngokwenkolo sekuthiwa abalingani uyise wentombi uyise wensizwa umama wentombi kuthiwa balingana mayibonga Nkosi phezu kwempilo yethu ungathi-ke uma ufika la ekhaya emphefumulo uhlabuza ugadule uzofika ngale ungalinakanga ithonga lakomalume wakho phuma ithi uhlakula kokayisho ubuye oqalaza kubokamame mangekho lutho kuthatha zona lezi kayisho ungani wayazi ukuthi ukhanda ubuhlobo mayogana unyoko mayibonga Nkosi ungathi nawe mina ngidoda mina ngiko angifuni khona umfazi mina ayikho into enjalo unyazi uma ufika kulona nabo befundisi bahlezi befika njalo unyazi into yokuqala mazobuza umfundisi intombela alibuza ukuthi njani baphila abantwana umfundisi angathi njalo umfundisi ubiza abantwana ubuyazi ukuthi nendoda uphileka abantwana ubuye ufuna abantwana kuqala obani abantwana yibongo lezi ziganile mayibonga Nkosi ikomalume wabantwana bakho nawe unalo ikomalume lakho onyokolume lakho akekho umuntu ngaphansi kwethuzo umthunzi welanga ngaphesheya kwethuna ongafuni ukuzogezwa kulomfuna ngoba lesikhathi ushembe uphembe ezulwini ewehlisa unyazi bezulu lisho njalo ikhehla lapha elalikhuluma umama lapha ikhehla libalekela lithi leli khehla webantu bami lo muzi ngesikhathi ushembe unyakazise ezulwini kwahlangana bonke zonke iziqu zakhe wayesehla unyazi lwezulu behla bawuletha lomfula bathi ngoba umhlaba usonakele sekusuka nathi mhlawumbe sekusuka nathi singabashumayeli bashumayeli nizwile siyaboshwa uthini uthela umntwana uthe indodakazi yakhe awungani kolanda umshumayeli azochelela mhlawumbe lathi ithongo kuye lishe emzwini yakhe nathi yenza wena ngoba nasathembekile bashumayeli nathi singabashumayeli ngesabatha ngesonto negodlo zethu ushembe siyamlumbanisa mshumayeli namhlanje unobhubhubhu unoxhaxhaxa nohluluhlulu uyahlanganisa mase kukhanga umuntu egula uhamba kanjani uyohlambuluka nini uhambe uyosiza loya muntu ngoba uyomsiza ngegama lakaShembe uShembe unamathela kanjani kuwe uShembe phela
uyashika umfundisi kwelizwe singamabhoyi kaShembe eshaba ifundisi ethi singamabhoyi abefundisi amabhoyi abo abavangela ababhoyi abashumayela uthi uShembe cha izandla zami uthi uShembe abantu engibathumayo mina abashumayela abafundisi bawumkhombandlela bayizandla zikaShembe abodinga sithuma uShembe so thunya kanjani sisadla inkaba zoqamnofezela namabululu bashumayela umsebenzi unzima kangaka kithi asizenzi kodwa umthola kaze thuthi kanhlabelele kangelashwayo ngasinda mina ngiyabonga nganiwe mkhululi wami mshashana khazana walashwa lelidlo zakho lasemandulo elafe lempini lafa licatshwe ngamafutha eyingulube noqamnofezela namabululu uthi waliyaqinisa waliyolipi uba ungathi yaphela uba uthina abantu ufuna ukuphanga ontombela ngoba nabo ontombela izwe lawo lihlabisile lihle kuthena nenkomo sefuna umhobholo ususukile umajiya nesizwe sakhe abeseputha osimamane abafake insizi abafake amakhubalo ukuthi abayodla izwe likantombela imkhuba eyinkolo esihogweni eyayibusa izwe bisholo uNkulunkulu uzehle ukuthi yehle ngenyanga wabona ukuthi mayeze emkhathini abantu abasakwazi ukulinda abasakwazi ukumkhonza ngemvelo uShembe wayiphila ngemvelo emandulo ngaphambi kokuba ufike uLucifer emhlabeni wafika uLucifer wangena emakhosini into yokuqala yenza wadingela emakhosini njengoba noShembe mayefika ukudingela emakhosini akeziye kubantu uze emakhosini ingakho ubaba uShembe ethi mawusukuma lapha ekhaya into yokuqala fanele uzethula ukuthi yiphi inkosi oyakhele abantu balaka amasha akekho umuntu wakamasha akekho umuntu waselokishini ukuthi iselokishini locate amabhulu ngesikhathi ethumba okhokho bethu basusa eNingizimu enyakatho ezoba bhushisa umoba la ayisathi izindlu ayisethi siyabalocate labantu siyababeka la ukuthi sikwazi ukubathola ilocation ukuthi usibandane umthola lapha umajiye umthola lapha untombela umthola lapha unene umthola lapha kwasekuthunyise lokushini kwangathi intensha cha izwe lamaqadi le mayibonga inkosi amen izwe lomkhawu le umuntu ohlelana uyathi ngakhele izwe lasemaqadini inkosi uNgcobo mayibonga inkosi amen ingana manje sekukhona amalokishi ezweni lakithi enyanyathu nasedumbe nakuphi sekukhona phela amalokishi okuthiwa iNkaso salona kelizwe uNkulunkulu uzama uzopheleza ukuthi abantu abageze imhliziyo yabo geze inqondo yabo nechopho yabo bazoyigeza kanjani ngoba akuyona yabo bambathwe amadlozi ahamba esesililweni endulo uShembe usakhela ikhala emphefumulo ukuthi kuzogezwa abantu ingakho lapha ekhaya ungeke uzwe ukuthola yashinyela lapha ekhaya uthi inkosi nyanga ithi siyabika sithi inkosi abantu beza nendaba eyisindayo uqede ikhaya uthi bese nenzekani manje sithi inkosi phela sezama sithi sichazela abantu ukuthi khona wathi abantu bazothi yahlanya ekhaya bayekeni dedelana abantu sanujaha ukushumayela isikhathi sokushumayela amathebeni maningi okushumayela nala kuyashumayela ebuhleni dedelana abantu bazoxoxa indaba ngoba anwazi lo muzi esikugadeni lo muzi awazomuntu owasezulwini dedelana abantu bayikhulumele ngoba sekufika isikhathi ukuthi sivuse imindeni izoyikhulumela ukuze kuthethe amacala abo ngoba sekuyisikhathi sokuhlambuluka amen angithi kade kukhona lento abathi i-TRC inkundla yokuhlambuluka akahlambuluka amabhulu ayizohlambuluka thina ngoba manje ubevuthi ngemuzi ethi ekhuluma namasosiyete ethi thina ngeke sizesixolise umuntu omnyama ngoba vele uNkulunkulu wethu wayedala ukuthi sobagqilazi uShembe uzokwenza manje isigcawu senhlambuluko uhlambuluka abazali bethu ukuze sithole inhlalakahle emhlabeni ukuze sithole inhlalakahle emakhaya kubeka ba uqala imfuthi Jobe khumbula izuba akabuze eswenza phambili yoba sila ekhaya emphefumulo sizofuna Shembe siyakuthuma thumekile angithi kuthiwa uShembe uthumekile simthuma apho Shembe simthuma ekhondleni sifuna ukukhuluma abafundisi babima kancane ba yoba ngumshumali sifuna manje ukukhuluma ubangeli ngoba ngijabula umfundisi bese sithi uShembe uthumekile
lapha ekhaya emphefumulo sizofundisa ukuthi uthumelele ngani siyamthuma manje mhlambe sithi Nkosi ngena emathunjini omhlaba uyoshulela izizukulwane zasemandulo undaba uqinise shembe ufundisise kulabo bafa emandulo wena thina singabayizolo labo khokho esibafundayo abazi lutho basesemhlabeni babhajethuneni abadlulile ethuneni basele bayithuzi benza phakathi kwethu njengoba benza phakathi kwethu sigcwele usizi ngoba iy'thuzi zabo ziyaluza phakathi kwethu nokufa nokungcola nakonke ukukhohlakala kwasezweni ababembathile uthi ushembe uma kukhulunywa ngokhokho bethu basemandulo abafele ey'mpini zasemandulo okhokhokazi abafa kuliwa emandulo bethola izisu babaleka bakhathala kwafika amanqe kwafika iy'mpisi kwafika izipho ezidla kabuhlungu umuntu egijima amankentshane kwafika amabhubesi kwafika iy'nyoka zaqhobozela isalukazi isiwumolokazana wasendulo sadla ngisho ingane eswini ingane zibilizele ey'swini ngoba siguqile nje zibilizele ey'swini okhokho bebamba bexabene bebanga iy'nkomo bebangamafa bebanga iy'khwama zokuthakatha zokunyanga zokugoma yonke leyo nkukhu yensika yabo abanye babethi bafuna ukuqondwa ngenkani ithi inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu khona izinto thina boshembe sithe masifika kuleli lizwe lase-Afrika sayithatha sayifaka emthithweni wakithi ngoba sayihlambulukile kushushembe sazenza isiko salenza leli siko laba yisiko elifana nelasezulwini kodwa khona imikhuba esayiyeka ushembe wafika wayeka izinto ey'ningi lapha kuleli lizwe kwakuthiwa yisiko ukuthwala kwentombi kwangelona isiko kwakuwumkhuba njengoba namanje la eNazaretha sesifake imikhuba kwakuyimikhuba ukuthwala kwentombi endulo vele engashela intombi ngoba intombi yayijulwa ngonkosi mayibona nkosi iy'ntombi zengcuco zazabulawa kabuhlungu ngoba zathi ucalile ingane ngoba zayijulwa yinkosi kwathiwa badele ilizwi lenkosi kwathiwa abanelwe ijozi bafa iy'ntombi zengcuco nazi indlela enomkalo wendlela mfundisi ngalena nje wabonanga kunesipolo thina sasingazi ukuthi ethempelini singaphi isipolo sakho umkalo wendlela sathi masifike unyazi lwezulu lathi unyazi lwezulu bekunina lowo akhani isipolo kuthi umkalo wendlela ugcwele ney'ntombi zengcuco ziyinqwaba la zilinde ukuthi masey'geziwe kwaphela uthuke lasendlenkulu bese kuthi isile esikhona sizobalanda siyobabeka endlenkulu sibakhele ilawulazi iy'ntombi ziyoba khona iy'ntombi kaZulu namhlanje iy'ntombi uthola la emzini wengcwele ngaphandle iy'ntombi sezilivimbi manje nezakithi-ke la eNazaretha sezicekeleka phansi ngoba le moya ivukile manje emathuneni eza phakathi kwethu yazocelela phansi kusenecala nje lifike lakhulunywa ekhaya emphefumulo esikhoneni ukuthi manje njengoba sekubuye emhlanganeni leya nsizwa yayithunyiwe izohlangana no-anti ngeke ngilisho ngoba yakhulunywa bayithatha labafana ikhona into lama-social media eyaliphathelana ney'ntombi ngizwile iy'ntombi izolo ekade yenze umthandazo ngo-12 la ithandazo empopeni intombazane inkosazana ngoba wathi uNkulunkulu abantu abangilekeleleni la ekhaya emphefumulo makuqeda ukuthandaza iy'ntombi yithandaza ngoba nginempe enkulu ezayo ngayizwa le nkosazana ithile ngathi awu le nkosazana iyanaka ithi inkosi siney'chashaza nathi khona imihle esavukela ngankulunkulu zamphikishela ingilosi yabonakala ibaleke yohlala ethoyilethi iy'ntombi sathi ayingangathi leyo nto hambani yokhuluma no-anti ayizukungena umuntu u-anti efanele bayidingekele nonkulunkulu kube manje abebuya beza la ekhaya emphefumulo ngoba sinonkulunkulu ophilayo ophelelayo akusekho lokho ukuthi umuntu ajikele emgabweni abuye athi umuntu esevabathi ikhanda sethi umuntu lithe izwi lenkosi uNkulunkulu uyayikhulumela namhlanje mayibongosi futhi asikuyekeni lokho maNazaretha ukuthi uNkulunkulu athe ekhuluma into bese umuntu athi kwawo ngesikhathi senkosi inyanga izokwange nje abese fika umuntu ashaya wakho umthetho nakithi siyakwenza siyabashomoya ngoba bakhona bashomoya ezinguni bakhona khona inkosi ilanga nenkosi umkalo wendlela abasekho lo nkulunkulu okhona phakathi kwethu izingane ngezulu nenkosi ilanga ithi oyofika ahlale phambi kwenu ngisho angaguqula umthetho uyobeguqula umthetho wakhe mayibonkosi aphembe umthetho omusha koba wakhe ziningi iy'nkosi ukuthi unyazi lwezulu elifike layiguqula ezasezulwini wabeka ezakhe ngoba wazi isikhathi wazi ukuthi sekuyisikhathi esiku ubani wayazi ukuthi okwehliswe umfula wasezulwini ngoba umfula ingakho mina wangakithi umfula nje ngala emaphondweni umthavula
angazi ngizokuna kuthiwa kogeza uphefumula ke ngizokugeza nathina nje phela kuthiwa amakubala kokwenza ukuthi uyoyiphefumula ubani wathi emphefumuleni khona uNkulunkulu angiyeke lapha ngoba kwakhulunywa lapha ekhaya uphefumula kwachazwa ngendaba yempopho thina sempopho yasezulwini ekhipha izwi phela athi inkosi ibusise lokho kushiwo yonke akwenziwe noma mayithi umfundisi ethi umshumayeli kuyoba yikho mayibonga inkosi hayi okhanda umuntu ngakho-ke ikhonza ezinhle zasezulwini lokhu umuzi ushemba wakhile uwakhela ukuthi sizogeza lawo macala njalo ngoba ngeke siwabalekele ngeke uqale into entsha kukhona into enamathele emthandweni lakho nasemkhathini amathambo akho nasebuchosheni bekhanda lakho iyinsila ngeke uze uphenduke uyenze ibeyini kokufanele ushembe uqala ufunele empandeni ushembe la ekhala emphefumulo uyaguduza ufunde futhi kwethu ukuthi bona ufundisa yini uthi ushembe laba bangaphambili kwabasemandulo abawufundisa yini bakutshela bese bakutshela bese bakhipha amazwi abe ey'nhlizweni zabo uthi ushemba amagceba ayahluma ngeke ecabazini na ungahluma yini amagceba ungakubamba into yokukhona ukuba kube ngakhona iy'nsika zendlu yakho nomnyango yendlu yakho ngakhona ungakubamba into ukukhona incema ingamila lapha engekho khona amanzi na incema ingamila lapho khona ngekho amanzi baba inkosi ibusise baba ungibhekele ukugcina baba bese sekhela ngezansi incwadi yamaroma bafana bamaroma abasifundisela kakhulu ukuthi 11 16 or 16 11 into elingana leyo uma ulibala ingcwele ushemba uma uliko lingcwele abakini abakwenye kulungu nawonye kulungu kayihle nawonye kulungu kakhokho wakho zonke izilwane eziphahla impilo yakho eziwumthambo egazi lakho uma ziyingcwele zingabanga umsindo ngawo uzele emhlabeni zingaphisana injalo inhlamvu wena ngoba uyinhlamvu ubangcwele nawo uma kuyingcwele impande yakho amagatsha ubangcwele ukubona lesihlahla lesi eseduze nakakhokheni isho njalo inkosi yamaNazaretha ilanga lokhanya ibuza obaba bethu ingwevu mhlawumbe babesebancane befundisi mhlawumbe bayakwazi lokho ibuza ingwevu ukuthi ibuza ephakameni kuthiwa ithi ake ningitshele madoda akuleliswe lezi hlahla zakhuluphala kangaka yindaba zakhuluphala kangaka lezi hlahla yindaba bahluleke ukuphenduka ngesabatha elandelayo esithi ngizotshela wethu nawoshembe lezi hlahla ikhuluphaliswa ukuthi izwi elikhulunywa ushembe ngomlomo wakhe nangomlomo wabefundisi nangabashumayeli abangekho abavangeli uthi ngesikhathi bekhuluma yonke lento ekhulunywayo ayingeni endlebeni noma ingenile ingena ngaphuma ngapha besidikele enhlabathini iy'hlahla ziyincela phela isihlahla umuntu bese ziyincela zikhuluphalisa amazwi kaShembe uthi izwi likaShembe liyaphilisa ngoba imiphefumulo yabazali bethu ayikudli kudla izwi kudla kwabo bakudlayo izwi likaShembe mayibonga inkosi uthi-ke mayibonga inkosi uma ungamemezi makuhlatshelelwa noma kwenza ivumo sesonto le nto ibuhlungu mfundisi angazi umwina-ke ngisho inkosi yamaNazaretha mayikhuluma ithi mayibonga inkosi kuyacweba ngazi ukuthi bacasuke layikhulumayo abavuma abantu yini ndaba na umele umnikazi wezivo uma ecela ukuzwa ukuthi ecela nesivumo sebandla funa ukuzwa ukuthi ngiyamlandela yini sihluleke ngokuthi amen kuze kusho amakhosazana thina sasho lutho sesiyamsola uNkulunkulu uzobantu aphasi yini kuyagula mathumeni mayibonga inkosi kuba namandla okuhamba mayibonga inkosi ngesikhathi ukhipha iphimbo lakho uveza bona ukuthi uNkulunkulu abeze ngoba ngesikhathi umemeza ngey'hlwele zakini abesethi uNkulunkulu nabo abantu abami bayangiza bayayivuma izono zabo uzoyithatha-ke mina ngiyithwesekile ngibadile izono namacala mayibonga inkosi lapho ekhala emphefumulo ushembe lapha ngayo yonke indlela ungathi la ekhaya lasho ngokuthi umuntu aqubule ibhloko sabeke lapha ithongo lakho selisukuma lithi mntanami siyabonga ngesikhathi uNkulunkulu mntana bukhulula thina usikhiphe esigodlisa osizi ushembe usebenzisa izandla zakho ingakho kuthiwa lapha ekhala emphefumulo uNkulunkulu unyazi lwezulu alijahe mbuzi alifune mbuzi alifune nkomo alifune mnikelo wakho ushembe into ayifuna la ekhala emphefumulo inhliziyo yakhe ephelele mayibonga inkosi sila ukhupha inkomo ukuthi lethi inkomo bazobona abantu babengichaba la futhi nabo bayifunde leyo nto oyilethayo uma bayefuna phela ingane zakini khona iy'gwili abanye ngane izona beza kuwona uhluphekile ngoba nabona inhliziyo yakho ukuthi ihluphekile
inhliziyo ehluphe noNkulunkulu mayibonke Nkosi bafuna yona noma ufuna yona nabakini bafuna yona noma benqanga ufuna yona akayi nomuntu okunezihongo isiyona wenza yonke into ebhekeleni nalothwela bayo beza kuwe nohluphekile bafuna inhliziyo yakho inhliziyo ushemba ifunayo hayi imbuzi nenkomo nomnikelo kuyisiko lasezulwini ukuthi mayoguqa uNkulunkulu khona okuqhubayo mayibonke Nkosi hayi isilwane silethe isilwane uNkulunkulu mawuthi ngizambisa isilwane uNkulunkulu uthi nezinkulu uzambisa nezinto kusazozambisa impahla okhokho bethu babe namasu nolimi lwabo lalisokile ulimi lwabo luhlanzekile babethe impahla noma bayigaquleke babize ngezinto kodwa babengathi isilwane waqala ukuthi impahla ibize lesilwane ngesikhathi amadoda elakhe umthetho wokungcwele esefuya ingqanga ingqanga phela kuyona akuyona into ayifuya into asenhle uthi-ke ushembe bantu bami uzanike sithetha amacaleni njengoba sesilapha kayikhonza izinto zasezulwini sizothetha amacala abo mayibonke Nkosi ukuhlephula-ke kafushane lapha ekhaya-ke akukho okufihliwe ngisho ungaqopha noma yini ekhulunywa ngoba into esiyikhuluma sikhuluma izilonyazi mayibonke Nkosi akukho esisabayo ukuthi kumbi lokhu lo mama kade ekhala ngabantu bakuthi usenze wakhe ibhipile cha ntombi sikupha amandla ngoba usutsheliwe la ekhaya siyatshela ukuthi uhamba ubikela umndeni ungezi phela wedwa hamba ubikela umndeni omunye uzothi ingani uNkulunkulu uyasho athi kufanele mamakhona phela into ekhuluma ushembe noma kuthiwa injani iphendule ngcwele ungathi ngisho umuntu esihogweni bathi ushembe bafaka esihogweni ethambani esihogweni bethi uyingcwele amen uyingcwele ushembe yomuntu ekhuluma ingcwele noma yini ingcwele ngisho abantu bafaka esihogweni bubuke esihogweni kodwa bathi ingcwele bayakwazi ngobona lokho njengoba ngikhuluma basilalela noma sebakhipha futhi bathi uyingcwele amen uyingcwele noma ungenile phakathi kwalo muzi bahalalisa kuphela siphuma indlela okubezwa futhi asibabona emashweni kuhle kona lokho asifuna ukwazi asifuna ukubabona asifuna ukubezwa ngoba makhona umozo ugcina usuzenza uhlelo uthi khona sokwazi munye kuphela umuntu owaziyo yasho njalo basho njalo abakandebele bathi webafana mina ngahamba emhlabeni umfana ehambisa kwashosha kanje sihamba naye isihleli ngokuquka olala ngesiso uhambisa wenyoka kanje masibuze sikwenze njani manje into elikhehla mina ngizulwane seshumi 9 11 ukhomba ngizulwane sa 11 uthi mina ubaba wami waxabana nomfowabo wamzuma umfowabo wamzumelela phansi waphatha isihlahla ethamele wafuka mshaya wafaka ijozi laphuma la ehlabathini uthi wafa umfowabo njalo wangamuka isipane khona uthi ngesikhathi ubaba ebulala umfowabo mina ngisekholelwa kamama uthi leso siqalekiso sikamfowabo sikababa wakhe sokubulala umfowabo kwamhluma nje sathatha sabani kwangizala umase ngiyinyonga ngihamba nje ngesisu uthi angihlalanga ngahlala izinsuku ezimfuphe emhlabeni asheshe ngahamba uthi namanje ngisakhuluza nje ngesisu ngihamba njengenyoka uthi njengoba ngiyibonakalisa lo mfana ngibonisa ukuthi ngiceleleni umfana njengoba kade eshimemezela umshumayeli ethi ubaba akanje yosetshenzwa ehleni ubaba wayesegolwa ngifonela ubaba wabiza umdlulu wathi mdlulu wafonela umdlulu wathi umdlulu baba matshela ngubaba ekhuluma ngathi inkosi yamakhosi ngathi mina mdlulu hayi kahle umama akadlulisele wena uthi ubaba wena thula kanti uyangezi wathi thula ngalalela wathi thatha abantu ngesonto ingxenye yabantu ikhuphumeni basebenza ehleni ngoba ngifuna ukubiyela lwamusi ngathi inkosi yamakhosi baba besicela ukuphatha nesimayo wathi hayi ubotshela usibanibani nikezele wena uzokhipha kahle ukudla ngingazibonakali ukudla wathi uphathe nenhlabathi uphathe nosimende uphathe nomndeni sathi baba nkosi yamakhosi uthi-ke lo uNdebele ngesikhathi uNkulunkulu ethuka umshumayeli ethi akacela abantu ngangimemezela ukuthi ngesonto njengoba kusasa kuzoba kusetshenzwa ngathi mina abanye abayingxenye bazovuka bayihleli uyavuka-ke ukuthi intambama siyakhuluma ethethe ngicela nomntana wami ngingamshiya yena ehleli ngoba lapho ehleli usuku lami uNkulunkulu angibone ayongisukumisa mayibonke Nkosi ikhehla lesizukulwane sikashumi 11
elahamba linjalo lisukuyiswe emva kwenyanga ezintathu sibhekile umfana mayesebuyehleni wahamba wahambisa onyoka lasevukiswa okwesilipu ubona isilipu masihamba sidonswa izinkabi sesingasinalutho sesigijima phezu kwayidini sikubisha sithi nalo mfana-ke wasukuma kanjalo ngiso okanjalo waqaqaqa wama wayeseguqa ngamadolo athi unyazele ngiphilisile ebuhleni mayibonga Nkosi wayesephilile ethuneni akusakuba khona ingane esishosha lapha ekhaya ithi Inkosi la ngikhuluma namadoda ithi thina boshembe asimdala umuntu ongaphelele uthi asimdala umuntu ongaphelele kodwa abantu bafika bengaphelele asiyidala into ekhalisa abantu kodwa abantu bafika bengaphelele bephuka inyonga beqeka amakhanda begula uthi cha umntwana simlanda ezulwini ephelele afike olulekayise kanti namacala esiqalekiso uyise umazali bakho bayokusola isiqalekiso lokho ngasekho ixhegu ngifana mancane ubanigcina umthetho ohlonipha ngenyonga ufike olulekayise ngesiqalekiso uyihla mthatha mdiliza mpelo ukhalela nina kanti unina kwapho uhamba ekhaya yothola kume nohovu hamba mvunde zokhanda phambili labo dadewethu bahamba amakhaya bedelela bapika bezelo bengahloniphi afike nasenzeni enza leyo mthetho ashayela indoda umthetho akho siqalekisa akho sibusiso ingane yohlala lapho yophuma iyinyonga iphuma ingaphelele kusho Inkosi la ushambele uvule ikhala emphefumulo ngoba kuzothetha lawo macala njalo mayibonga Nkosi akukho kunye okwenziwa lapha ekhaya munye umuntu othetha amacala asazi futhi wathetha kanjani lapha ekhala emphefumulo sike singene siyolanda umsebenzi kaNkulunkulu kodwa sibone ukuthi sesibone nje ngaphakathi ukuhlaza nje phansi ngoba kwakupenda thina neyindomo kodwa abantu abaningi abanye mhlawumbe bezwa nje emini bekhulu abantu abaningi basitshela indaba enkulu eyenzeka lapha ngaphakathi ushembe uthi lubumanzi unyazi lwezulu bathe bathi uhlele ebuhleni ngomzimba kodwa unyazi lwezulu umoya wakhe nomphefumulo wakhe liyasebenza ngoba umoya oyingcwele ushembe mayibonga Nkosi kulapha ngaphakathi ekhaya emphefumulo ugeza ikhongo ugeza amabili oqhamu nofezela ugeza ihlakaniphi ugeza amaqili ugeza yonke into ushembe uma uze lapha ekhaya kuyabekezela lapha ekhaya awuphangisi awujahi ungazi udapha ekhaya ngoba bazi abantu bakini balandwalini bafika ngefuthi lapha ekhaya njengoba kuthiwa bangangeneleza ekhanda lakho uwedwa mase kufika umfowenu nalo ekhanda lakho ngenelo zakho nomfowenu zingakanani lezo zihlwele lezo yigidi ngey'nkulumayo ushembe eloko ey'vuthulula kancane ey'thethisa amacala kunecala elisanuvela kulezi y'nkomo esengibala manje sengima kunezalukwazi ey'khonondazi ithi sokwesibona ukuthi bakhona abayokhuluma izinga ngoba thina sahamba kuqala abayenza bashaya ngemuva sathi bathi masebesilandela abayeni sakhishwe embizeno ngaphesheya kwethuli kathiwa asabe sozinga sangabe sanaba kanti emandulo lalilakwa lelo siko ulusiko nakafika wayithi mayihamba iqala umlobokazi mase kulandela indoda mase kukhulunywa umakoti la emhlabeni lapho sekuthiwa nansi impahla kasibanibani kukhulunywa izinga ngoba nawo izile ngaphesheya kwethuli umuntu uyazila ngaphesheya kwethuli mase kuthi umyeni wakhe inkolo leyo mayibonga Nkosi hayi kusonda ngisho ungasile uqephuze wenze yonke into kodwa uma ungayilandeli imikhawulo nje ukuthi ushembe masizazi indlela zomkhululo wethu usho lezi indlela ay'nikeze okhokho bethu ezingamasiko ongcwele hayi imkhuba njengoba kade ngikhuluma ngendaba yokuthwala nje ushembe wayengayifuni ngento eyodwa leyo nto ngoba umlobokazi wathi ingane mayithatha iyathwala yabelo emva kwendlu lapho iloko igqisha umuthi idliswa intelezi idliswa yonke inhlobo yomuthi izithambo ngoba lisuke isikhandwa enye izilelo ngisho nangey'lwane iy'mfudu nayo ingane izilonda mthundu idlisa umuthi yokuthi uma seyithambile bese kuthiwa kufuneka banene bese beqhuba iy'nkomo abisayiswa futhi nakuba novalo ukuthi izokuba bayikhiphe babuku lento bayiphalazise qhutshwa iy'nkomo seziya lapho bese kuthiwa kufuneka udwenda ayisayi nolokhu isho intombi isiphumela khona la bukamfana isidlisa yonke lamaqhamu nofezela namabili ney'ntelezi nayo yonke into lelo mntwana uma esezala uzokhipana iproduction yalapho ngokutenda uzoqhamuselani lokhu qhamusela iy'ngane ey'gcwele imithi ma sebefile leyo mithi yabavimbi ukuthi badlule ethuneni ma bengadlule ethuneni babuye bezoyileka ey'nganeni bese kuthi iy'ngane y'sangoma iy'nyanga egcineni kuthiwa umthakathi
ingane beyifaka phela lo muntu beyifaka yonke ayifaka eqala intando ingasebenzi ikhushisa ingane baba ngathi uthola konke ziyafuthwa kuthiwa nishoni niyazi intombi zasizonjani kakhulu niyazi babona thaka ayemajima afika mnezi ukama uzule kuthiwa inkomo ifundisa ilwane ifundile ingakho ushembe manje fikile la eNazaretha nibonikela ingabo lezi sinatha sifaka izinsizwe zelwane amafutha noqama nofezela nokulo mase uhambe ethuneni ziyakuvimba lezi zilwane zifuna amafutha sifuna amafutha lo muzi kushembe wakhele lokho ukuthi kuzogeza labo bantu basemandulo lokho kuthiwa kwembuzo ezikole zasemandulo koyise ba ushembe latha bona bayathi abantu ke angeke batshele nabozana ngoba kade ngibatshele he ngobatshele wazibatshele ekhaya emphefumulo ikhaya emphefumulo lokho kobethu oqala ngendabuko ingakho uzothi uma uyobatshela bakulalele bazibatha ubungakhuluma washo hawu namhlanje uyakhuluma ngoba ngikhuluma indaba kodwa kufanele uqaphele ungabhili ungakhuthaleli ukuthetha icala lakukayisho ukuphethe onye kolungu uyihlengelanga ngeke bakulalela ababoba wakho ngoba vele wena uphethe ithonga lakho uphulisa leli dlo zakomalunga likwenza ukuthi ube nolukane khona uthi awutshela bakubhemisa funa qala ushembe zifune wena uphethe kuphi uyazi khona abantu ababiza ibongo kanti ibongo ezaphembeka ngokhokhokazi basendulo bephangiwe umajiya wayebutho waphanga umfazi owayeganeka Ntombela wamthatha wamenza isihlalo ekhaya kwazala ingane kwasethiwa kuthalalize kuthulile ingane ibize umajiya kathi ingane zazala umfazi waNtombela lezo ingane kuhambe livumbu kwinkulu akulingi lutho ushembe uzothetha amacala njalo ingakho ushembe bantu bami ngilindeni mawulapha ekhaya emphefumulo usebenza kakhulu makusetshenzwa mawunawo amandla lezinto ezicelwayo uyisukumele ngoba ayikho into enikela la ekhaya emphefumulo engamthinta uNkulunkulu engabi isibazi engabi isingaphepe engabi isishashazelo sabantu abanele uthuli lomhlaba ngaphesheya kwethuna mayibonge Nkosi nawo ke ngicela ukuphetha ngakho uthi ushembe uma amandla ke ekhona selihlanganile lozana phela uNkulunkulu makuziwa kuyena ngokwesiko ukhutha imphefumulo mayikhona-ke iy'bhuzazana makhuluma kwey'bhuzazana okhuluma konjani akushiyo nje bade ekhuluma nje babusela abantu besukela imphumane nje osatabuzela kusayibona cha icala le kushiwo into eseyigijima kodwa engakakhwela isijaha isibhuzazana yindaba uNkulunkulu abantu besibhuzazana uma lezi imbuzi zalana lapha phambi kwezulu uhamba ngegaba zezizulwane ngoba lidi icala lakithi nelakini akulona lela izolo loba thina sikhe eswini hayi nasithethe icala lakho wonke umuntu ngaphiki kwakhokho mina sengiqedile ushingane izolo kulo oyise enkulu basemandulo ngoba naye zange banake nabo babula abangaphambili ngobanaka uchungechunge nokhondolo koze kufika ushembe usilandela impande bawethu kufanele sibonge unyazi mayibonge Nkosi imbuzi yokuqala mayikhona yokuthuma ushembe Nkosi ngeke emathini nomhlaba usibuthele sonke izizukulwane ngezizukulwane abathwethuka abathunjwa abadingiswa abafele entabeni abangatholwanga abadliwa izilwane abamemilitwa zingulubilo zezulu abenziwa Nkosi ilwane inkovu benziwa Nkosi otikoloshe iy'ngane ey'ncane nje inikazi kwenziwa ngazi inkovu mina-ke ngibona kakhulu lezi zinto ngithunyelelwa impilo kaJehova engalo Jehova iy'ngane zihlupha iy'ngane zami lapha ekhaya ukhuluma ingane ithi mina ngabulawa usibanibani wangenza isilwane kodwa wangizohlupha ngihluselani ukuthi ngilaleleni ushembe awuphilise ngani lo musi okuthiwa ikhaya emphefumulo imikhuba njalo yenziwa yithini asinendaba-ke ngoba thina siwumsebenzi izandla zikashembe kokwenzela intando kashembe akukwenzela intando yomuntu nakuwe futhi kuyoba njalo uma ithongo lakini lihleli noNkulunkulu ngoba leyoguga licelele Nkosi inganeni bayibhukabhuka ushembe athole ingane namandla ayichilize leyo kodwa uma bethi Nkosi simsolile uma abazali bakho bayakusola uyobhubha phela ibona ugijima wobukela ushembe bawubukela kanjani bexabana ekhanda lakho dadewethu uhamba namakhehla amabili axabanayo uyobakuhlaza ugcina ukuthi uyayifikele endodeni ushosha nokushosha abanye bazivamile ngishitshela kanti amakhehla ahleli kuyo
akazenzi ingane yomuntu amakhehla wambanga ahambe eqabela ushembu uzothetha amacala njalo ukuthi awavele obala amakhehla kulanyukele ophi bakhumisana umlotha bathethela kuphela amagqomu namazondo ney'nsongo nokubukana ngeziqu zamehlo mayibonga Nkosi abese bahlambuluke baphenduke babe ngabantu yini kanti umsebenzi kaShembe ekugezela ithongo elokuthi ithongo libe lihle lencwaba bese liba yithongo libe yingilosi bese lisinikeza impilo yasezulwini yini impilo yasezulwini yokuthi ukwazi ukuphuma uyosebenza mayibonga Nkosi ukusebenza kundlela eningi ukuthi ulime wenze yonke into uhwebe wenze yonke into ukulima hayi ukuthwala hayi uhlala ukhongozele bantu uphila impilo leyo impilo leyo athi uShembe ningadingi ngeswini nengqondo yakhe ingaswini amandla ingawaswini okusebenza phela uma besabashana ngendlela eningi bakugulisa ungakwazi ukubamba inkuba yethu usebenza ngoba abaphila amandla bayagula ethulweni nazi zandla zakho njena uJehova kuphendala athi sebenza ngazo sebenza ngani ngazo bonke abazika abavula phaya bawolahla igazi labo lobiza esandleni sawo ngoba bahamba befana nenja namhlanje okhokho wethu bafika beyimkhovu beyikhanqala ngoba abazange basebenze bale beqotha imithi imithi bekubulala abantu bese bethole bedayisa iy'ntelezi bese bethole iy'nkomo kuney'nkomo ezingafuneki ezulwini ngoba zathola ngokuthwala namhlanje bayibusa bazoyinika thina athi nasi isikhwama sokulapha bantuqamba manga umuntu ufihli ikhubala la yothi usunabile abantu sebekaqile njengoba ukaqwe ugcwele la ethempeleni ungasakhuzeki ngoba phela usakhuzeka abantu basebekaqile bese beyibusa-ke into yabo yabona ukuthi hayi manje ufuneka na akusafuneka manje amhlophe sekufuneka nalo sekufuneka nalo sekufuneka nalo bayayibuyisa-ke lento ngesitayela othi besuka babekukhatha nomajiya bese umajiya akhe ngezansi komuzi wakho naye abelesakho isigodlo bahamba abantu bathi bhu bakhishwa yibona bathi bhona ukuthi bafuna ukuhlula manje eqolweni ukuthi le nto yenza kokhona bathi bhu umajiya udile usutayela bakuthandaza ukuthi akwena manje ngelapha ubaba umkhizi angixoxe ngale ngicela umkhuba yenziwa yibona namhlanje evukela kithi uphume lapho kumkhiza phakathi umkhiza akudlalisela umajiya wona lolo bele ukuguqa namanzi kaShembe amhlophe hayi kusize nalutho uShembe uNkulunkulu uyalekelela apho manje na zokunika nathi yokuvika bayehlobisa phela bathi yokuvika wazini wena ngeke wazithandaza phela neboza-ke iboza bona phela umuthi ihambe lokulisa ukhakazela akukho omunye waziyo akunikeza itaputapu amagxolo ahlangane namafutha ey'lwane ey'mpisi athi uhlanganisa amashini kanti useyakuthakathisa athi ucupha manje ucupha ngempela ketula umajiya once waketula umajiya uLusiba sekumbethe asekho uNkulunkulu subethe uLusiba futhi uma esekumbethe uzokuhlobisa ngathi unyazi bona ngathi unyazi sekumbethe usebe ukulethela njalo abantu abawufuna induku yokuvika usuhamba-ke uyifuna ulanda uyifake ekhaya uyifake lezikhwama lezi obufaka lezi umuntu wokuqatha ufake zona lezi uyikhiphe lento esasebenzi bakulethela abantu abafuna induku yokuvika uqalele kwesithunga ingakho namhlanje kuhlusha umfundisi uNtombela ukuthi wasicela niyozilento sisalangisele umfundisi uNtombela awuhlambululi kwabo hlambululwani ikhama ezazibulala abantu bahlandlule nini abantu ababuleyo ngezikwabo ukuze inkosi inyazi wezulu libuza ke mathini ngithi inkosi yamakhosi balehle kumfundisi wami hlalulwane ikhama bona babahlambula abantu ababulala hayi ngazi ukuthi bathi babalungile ngiqonda ukuthi izikhonto ezinhle zasezulwini uShembe uzodala isizwe kabusha njengoba evula ikhala emphefumulo mayibonga Nkosi abantu babenqaba babe bahle abantu mawunesiphiwo sakho ukhulume ngezwi uNkulunkulu asuke kuthumela nakuphela hayi ukuthi uzolanda oqamba ofezela namabululo uwahlanganisa unikeze umuntu ungcolisi ngoba uma kwamngcolisa nomuntu akadlula ethuleni nabo abantu baney'pule banofufuyane manje bahlelwa amadlozi akade ethunjiwe ethwaliwe ngoba idlisa imithi ivukile imithi manje bathi lento iyasivimba egazini lethu bayiletha kuthini imbuzo yokuqala ukuthi uShembe asibuthele imindeni emagumeni omani ukufa eyesibili inkosi yamakhosi siphume esidlisa abantu abahamba bethi bayizangoma ezinyanga bagcine sebengabathakali sicela uhlambule wona uthini uNkulunkulu mayesho bakusele ukuthi baba abantu lapho kale mhlawumbe abantu bazogeza bakucela ukuthi babanikele iminikelo yabathakathi uShembe hayi ningasho njalo batshela bangasho njalo
tshela abafana babatshela abathi bacela ushembe abahlambulele izangoma nenyanga nabathakathi angathi bazomnikela ngoba nabatusa ukuthi yayikho ababenza ikhona-ke leyo mbuzi yokuhlambula bathakathi nezangoma nenyanga bese kwayimbuzi inkosi abantwana baphuma chitha balahla bakhushula benziwa iy'telezi benziwa imkhovu benziwa lezinto ey'tshiyozane ezabayithanda kakhulu abalusi iy'ngane ithatha ihlabathi amathula iy'ngane zibhile laba bakandelele babehlushwa isalwazi siyaphila lesalwazi sacupha ingane sayifakela ukudla kanti sathatha ihlabathi amathula ey'ngane sayihlanganisa ayilumba wanikeza umntwana ukudla umntwana umfaka labafana bafike bazohlupha lakhale emphefumulo balole ekhala bawu-3 bathi zabulawa sathela zabakwethubeni elilodwa lesalwazi sithatha ihlabathi ethu lasesimemeza nasebesitshela ukuthi lifuna sigade lomfana nasifake endlini wasidla lomfana singaphakathi-ke bemhlupha umfana kwaze kwasiza unyazi mayibonga inkosi sithi lezi ngane asisafuni ukubuyela kuzona sesikhulile sibadala phela umuntu wafa 3000 years ago uyixhegu namhlanje kodwa uyingane efweni ingakho ethi uNkulunkulu lo muntu onjalo manenzela isithebe akayidli inyama akayidli inkomo kwenzelwa ngembuzi imbuzi yabantwana emakhaya nje bahlaba thina sibanikeza izithelo zenkomo seyikhipha imbuzi yabantwana ushe kuvuka sifundisa lapha ekhaya emphefumulo mayibonga inkosi imbuzi yabantwana yokuthi inkosi bahlambulule bese kuthi esini imbuzi nkosi yamakhosi sicelela bona labo bantwana ukuthi babelethiswe ngokusemthethweni ngoba bazange balithole ilungelo lokubelethiswa esihlanu inkosi sibacelela intethelelo yabo emndenini ababulala abafowabo ngoba inkosi befuna ukungena abafazi babo amakhosikazi abulala abanakwabo ngoba befuna ukuhlala bodwa endodeni umuntu asuke kuwo emuhle ingane encane ngokulikamali ibhokisi wathi umntwana ngesikhathi sakho lapho nedoshe lapho mawufika lapho kwawuthi inkenteni loyogana ukugcagane lapho uqothi ibhodwe lesekele amakhosikazi abulela abantu besifazane babulela abanakwabo ngoba befuna ukuhlala bodwa endodeni mayesefa lo muntu eseyisalwazi akaseyaxoshwa emndenini usekuba unkondolo lapha ekhaya ufundisa ingane ukuthakatha ushembe uzogezela abantu abanjalo basemandulo mayibonga inkosi ngicela ukuma la bese sicela umfundisi kaBombela asibelelwe linye ngomsebenzi emningi libe linye umfundisi kaBombela izwi abese esiphethe inkonzo ngicela uNkulunkulu akusebenze ngendlela ehlakaniphile izwi amen Banza kwethu njengoba ngila mina ngiboshiwe ngisiboshwe ngangikhona la uvula lo Mose uNkulunkulu egeza amasotsha onke ayekhona ngangikhona la uNkulunkulu evula le yandlu le amen sasikho ngangikhona iqamba igama lokuthi kusekhaya lemphefumulo amen wathi uzoyilanda yonke imphefumulo kuyo yonke indawo lapho yafela khona ayibeke lapha endlini umuntu nomuntu owafelwa kabi umuntu wakubuye umlandana amen akhathaleke ukuthi wayefele kuphi kodwa uyofika amthole la amen njengoba ngithi ngisiboshwa ngisho lapha ngiphume esangweni ekuseni namhlanje ekuhleni ngathi selokhu wakhiwa lo muzi lo lokhu wakhiwa angaze ngiphume khona ngesabatha amen kodwa ngenxa yokuthi ngiboshiwe ngibikile kuJehova izolo baba ngizoya ePhoenix ngiyobheka engingakuthola bese ngiyokubeka ekhaya umphefumulo ngizothi ngivuka kusasa enkonzweni yasekuseni ngizoba sekhaya emphefumulo ngumuntu olalelayo ngingumuntu futhi oyibonayo izinto ngingumuntu futhi onenhlanhla faye ngabe sengedlule kudala ekhaya emphefumulo ngaqeda uNkulunkulu ukhuluma ngomuntu mawehluleka ukulalela umuntu ngeke ukwazi ukumlalela uNkulunkulu amen aphinde ekhulume ngeinhlangothi
inhlangothi zomuntu zimbili khona esokudla khona esokuncela mawuyindoda kukhuluma amadoda la ekhaya usho ngoba kuthinteke uhlangothi besokudla kukhuluma amadoda la ekhaya makuthinteke uhlangothi esinqele kukhuluma odadewenu nonyoko ibona abakhulumayo bheka kubo kakhulu yabona ngibushe kabuhlungu yeso ufikile la ngiletha abantu la ngifike ngamalapha ngaphandle cha ngithi ngoJuni uyabona ngoJuni bese ngifake ehlathini laba abahlambile inhlanta yami ke ihlathi ngoba khoqalela ke lathethwa sukela ngabakhona la ekhaya aliqala lathethwa bese kuthiwe nje makukhishwa abantu nje hayi angasali ntombi angasali la bakhishiwe abantu bese kuthiwa sekusela abakhishwe behlangana abakhishwe bathi hey ngeke siphinde sibuye uma kusentombela hamba nomkhipha ukuze sikwazi ukubambela kuye sibuye ngoba yena ngeke avumeleke ukuhlala ngaphandle ubese fonile lo muntu engingamazi bese fonile yabona ke bengiguqa enyangeni yezulu esandleni sokudla noma nini bethi mayikhuluma umuntu nele ngibona ukuthi lokhu kufo kumphethe kubangwa indoda baba sosa lokhu kufo kunezindoda yakhe kuzoshethiswa ngoba indoda is strong makusakhonjwe inganeni kukhonjwa lapha nalapha kunganamathele kuyo iyacula ngithi kulungile ngizokwenza kodwa ibicula nje kushaya umuntu ucingo wasemnambithe ngicabanga ukuthi noma uqala unyaka ophelile ngasi noma phakathi nawo angimazi namhlanje angimazi unisitombela wena lo yebo kuthiwa ngikutshela ukuthi ulindiwe khale emphefumulo ngicela ukulalela kahle kwengikhulumayo ulindiwe ekhaya lomphefumulo abantu bakini bakulindile khona wena umfundisi umtshadu umfundisi ugcwensa umfundisi umlungwana niba u4 niyafuneka ekhaya lomphefumulo angikhokhobi ngibatshenile laba ngave wathi maqeda ukubona lo muntu oyilalelana kuthiwa thina siyafuneka ekhaya lomphefumulo ukuthi sifuneka kanjani ke kodwa siyafuneka ekhaya lomphefumulo angazi noma besini ngathi kuthayisa kancane kwafona owesithathu engingamazi naye namhlanje ngikhuluma ekhaya lomphefumulo lelavulwa ngikhona wafona lo wesithathu mfundisi Ntombela yebo chabo kuthi ulindiwe lapha ekhaya lomphefumulo shesha zoze zonakala izinto ufonele lo ngingakafaki ehlathini into mayiqeda ukufona ngathathwa ngafaka ehlathini ngaphandle kwesizathu hayi waphinde wathuzelela futhi namanje angimazi waphinde wathuzelela sengisehlathini ngathi manje ngisehlathini nje angikwazi ngifike lapha ngiletha abantu la abayisihlanu bengisehlathini ngingakwazi ukungena mina ngifike ngimisa imoto ngale ngifike ngashisa la abantu baNkulunkulu ngale bangena ngaphuma ngemoto ngahamba nazi indaba lengiletha la namhlanje lengiphambanisa lesabathe ekhini ngiyakula phethe ngikudla yenyuka ngiyaphezulu siyobhala ukuthi uJulayi ngesabathe lekhulu mangifika phezulu ubabe ngakangena enkosini qhamuka umvangeli bengokuqala angize ngatshela ukuthi ngizokwenza ukuthi umvangeli uthi baba ngutshela angutshela ukuthi uzomfundela umthandazo enkonzweni yasemini ngithawe shembe njoba nezulu ingekho nomkhuhlane ongakahle ngizokwenza njani ngithandaze mase kunikelwa la ekseni mntanje luka kwenikelwa yonke leminikelo bezwayo ngifaka u20 rand ngithi shembe ngicela ungelekelele anginawo amandla ofunda umthandazo zongihleke ikhazami ngoba ngizokuwa hayi ushentshweni shembe khona yonke indawo yazi akukhola mshembe angekho khona
ukhona yonke indawo ngabe ngathi ngisesemsakazweni ngatshela uZulu ngathi mina nginandaba noma nika imali noma ninginika imali kodwa Shembu usebenze ngokukhuluma kwami emsakazweni ngaphatha inkonzo emsakazweni ngase ngithi uma ufuna ukumbona uShembu uthi ubani shona esitateni nje ufika ukhulume uthi Shembe lo mfundisi obekhuluma la uthe wathi kanti le eSwazini ulalele umfundisi walahlekelwa udade wabo kwaze kwafa abazali dade wabo lahleka bebabili kuphela kunini usebukile la yisabathi inkonzo yakhe nawe mawukhona kakabuka udade wethu hoy aphuma umfundisi ahambe nokuzo enkonzweni kusasa bese ngene ucingo emini njengabo 1 kusho yena nawu dade wenu la ufesi ngezansi wothi uzomthwala bese balayela ukuthi mfakene ebhasini yokwehla endaweni ethile kanje uyobona umuzi kusasa ngoba mina ngizobe ngekho umsesontweni afika ahlale kulowo muzi wafika wehla nodade wabo wahlala kulowo muzi eyini eyishort ufika uthi umfundisi esontweni ngilalele lo yamfundisi okuthiwa uDombela kwaShembe ekhuluma laphana ngicele kudadewethu uma ngeke ngamfika udadewethu ekhona sengithola ucingo luthi uzofika namhlanje esesontweni hayi ngiyahamba ngiyakuShembe ngoba kade ngithandaza zonke into ngiyimemeza ngifake namaphephandaba nayo yonke imisakazo kaze ngimthole ngoShembe nje ethiwe ngimthole esikhatheni esegcekeni mayebuya ufika inqwaba siyezedluleni nemthwalo ayisukume uthi hawu uwe ngempela awunalutho sukuma uShembe beqoqela ukuthi ngikuthole wasuka umdade wabo waphila ubekelela imali kumfundisi uthi uzoya okhosini ayofuna uNtombela ngeke banikeze uNtombela inkonzo bengamazi lapha ahlala khona kanti akabuzanga elangeni uShembe umlalele nangu babefika eSwazini eneviki elilodwa bese kuthiwa ngikhulume emsakazweni labezini bese kuthiwa ngikhulume emsakazweni nazi intombi ziyedlula zemgidini bese ezwa waphoseka emfuleni ngisho wamuka namanzi kwakumhla ka1 kuJuni wabuya wafika wahlala ngambhaphathisa ngomsombuluko sahamba wathi baba hamba ngiyombhaphathisa ngambhaphathisa ngomsombuluko nabantu abawu32 angifike la sengiyegcineni ngiselento engisengayo la ngufundile umthandazo ngaye ngawuqeda ngithenga iphathi nawo bafuthi igwetele ngathandaza kakhulu hayi ngawufunda ngaye ngawuqeda ngangena emotini ngehla ngayendlu mangifike endlini ngifike isidumbu emnyama lesi singilethele ngifike isidumbu emnyama umuntu ufike umuntu ofike zonke kweminyaka nje bese isondela ingane zami lezi abafana baba noma ungavumelekile ukulalela kodwa lo muntu ufe ngenxa yakho ufe ngenxa yakho hayi ngikubuleni ngemindeni nayo la endlini ngizithi bamqubule bambeke phansi abhube ngathi aphaphame mayiphaphama bese khuluma uyafuneka ekhalo umphefumulo ufuna ngabantu bakini ababekhonza inyoka balambile lapha lo mphefumulo bayizinto zonke bafuna wena ufike lapha namafike wena bobe basizakele aqeda ukukhuluma lo muntu aphile bese ebuza ukuthi ngikuphi la khawusendlini kamfundisi ho bese ngimbuza wakuphasho wasesho achaze yonke into bese ngithi mina ngoba ngijaha ukuya ekhaya ngizophuthuma kusasa ntambama ngesonto ngiyekhaya umphefumulo nawe lo muntu abesawe mayewa abuyele kufeni futhi bese tungalokothi uthi uzoya kusasa le mbuzi futhi oqabanga ukuthi uyoyilanda ekhaya khohlwa yileyo mbuzi leyo mawuthole nje ukudla noma ngo12.5 abawu2 abawu3 lokho kuphumele kwanakho uhambe nakho khohlwa indaba yembuzi yana ngesabatha lapha yana ngesabatha qala ukuphuma
ala nga lokho wakhiyo lo yaMoses ngifike khona ngifike khona umntana unomfazi oyedwa njengoba lo 6 afika unomfazi oyedwa hambile ngakuxosha lokho kuncane okukhona ngafike ngakubika lapha ya wangemukela umshumayeli ngithe ngisathi waqhamuka umshumayeli engimaziyo kuphela ngisebenzile naye kakhulu ngeCovid sebenze naye kakhulu kabi yena ofaka imishini yonke edanyini lapha ya eyenza leli ibhithi yami babhabhadise lali ngasabhabhadisi baba wathi uma yena walilungisa konke mangifika ke ngiqeda ukwethula kuthiwa ngikwethule lapha ngikwethule ngiqede bese ngithi bapha majiya ke ngibeka ukudla ngoba kuyisabatha ngiyobuya kusasa enkonzweni yasekuseni bese ngihamba kuya semini ngisho njalo kubaba athi mabefika kuya semini abathi bakini uzothini befuna kuzenze zonke inkonzo bese ngithi akhulumi yena ngeke yena akhulumile nje ayazi nakuyazi abakhuluma yilapha cha ngizama ngithi ngiyezwa nani kusasa bese ethi ungabi late akuseni ungabi late amen sivukile amen amen like lo mphefumulo Thika some spelled verses spelling kodwa kunendaba endekho Thema ngithi ngizothi mina ngazi wonke umndeni wakithi ngithi ngizotshela lo muntu ebezongena babalambile babe khosini ngoba umuntu babe khosini kanjani thema ngithi ngizothi base bevela bonke laba abafuna ukulandwa laba mine ngabalanda ngabageza ngabafaka ekhaya hayi abangenanga ekhaya bangenile ekhaya kodwa ngoba kabalandwanga la ngifikanga la abalokhuzanga uzobo unomthebe yabona kungithinte sizulwini Zulu ngeke ngithinte entweni nje isamlando ngeke ngithinte uzobo unomthebe uzobo wayilawula udinga uzobo wayilawula usha ngoba umndeni owodwa la wathi ba umndeni owodwa ngakutshena ukuthi kwasuka kwehlukana kufa kuthe makuhlala umpande asefika amabhuna ngithi udingani ufile noshaka ufile awuseze kuyenza lento ebiyenziwa yilabo abantu bobabili uthi kumpande cha labo umuntu obebaphethe bonke uzobo ukhona uzobo mayisaphila uzobo uyena ozongilawula mayithi ngihlasele kusasa ngizohlasela kusasa bathi yiphi lo zobo bathi umuntu omkhulu kabi lo unomthebe ubekwe kahle sihlale isigodlweni sakhe amthatha amabhunu ebusuku ngo-8 kwabulawa isigodla aphuma naye ngemva ethengiswa umpande kuqalile ukube nengonyama eyimele ngompande engalawulwa ndawo kwase kulandela uzobo-ke la kunokashemane futhi la ozalibaba bakwanqumane kunombatha la lo ngenza ngikhishwe njalo esontweni umbatha lo ngenza ngikhishwe njalo esontweni ngithe mangikhishwa kulokhu wavese ngathi ngiyafika waqamatha lo bali ukuthi uye sacabana sabangento eyodwa nomkhulu ukuthi ngimesaba usathane wathi ngeke ngisonte naye mangingamesaba usathane wangimisa esontweni cela ukumanganza kwethu ngikhona nasenkonzweni yasemini nje ngikhona ngoba ngalalela izwi inkosi ibusise izwi layo inkosi ibusise kuga wabangcwele 203 wonke amanazaretha magabe munye ike wonke amanazaretha Sime